Ehine o ki maira kama te aro e te arohare. Kia ora whanau. Nau mai ki te papa ho tau te iae ko asiata wharemaru pio vaoli ko toku ingoa. Tō kai whakataki mō te ranei, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Whamalo atu sa mo happy Māori Language Week. Ia, wako ki i hui ia. O le whamana tuina ma le whaatau ina o le ngangana Māori. Ia, po o le ngangana tangata whenua. O le whailunga ina nai le leiva yaso. Le la le o tau sila mai ai wa amantantu i le fai unga o le pesele. O le po kare ana. Nga wai o rotorua. Ia ona o le nau lava fo i na ia loa ia ma. O kou keke ia. Ia o ka malo e kau kala iso se ngangana. Iso se ngangana saul fa Filipino. Anga whakaua fo ngangana fa Filipino ia. Ai o vaenga tā ua i o le soifuanga o lo maua e mātou nei fo ia tunu. Me se asia tunu o Aotearoa. O le avanoa e mawhai e ona e toi whaafo i lau wha mapu e pu e malau wha fitainga. Ia, i tangata o le lau ele po o tangata whenua. Ia, ua mawhai ona tātou o mai fo i mamātou sa ili manui ai. O vai aso mamasina te itasi i violato vai aso e whatau ai la ia mātou ngangana ese. O le vai aso lale nei, langa o pau ia deo, ai le ki ua fo i o whaaso ai ana nafi o na misi a deo. Ai o le whatau waina le nei o le Māori Language Week. Ia, whaisau upu wha Māori. Ngā, ai vai la ia ki ora, haere mai asiata tēnā koutou. Tēnā koe, tēnā koe. Kia ora. Ia, e iai le tali turunga o le fōua tātou toe. Whetaya i ma tātou wheiloa ai. E le alofa tau muli o le alofa aputiputi o lo tātou ma teisiri le langi. E le rei aso lua o le aso sefuru marfitu o le masina lo na iwa le reitu sanga. Lua afe lua sefuru ma le wha. Ia, e le lei lava le atua. Fa mai le lei a Yehova e le lei lava o ia e wha vavau lava lo na alofa. E mai ai lea tulu inga e o atu le tulu inga, i lea tulu inga ma lea a unga tupulanga e le liu lava o ia. A iei fo ila se suafa e tauono tātou si ia mo tātou sapsapaia. Ma vi iai i le aso ma le aso. O le suafa o Yesu Keriso awa o ia wa ia whaia. Mea sili. I lau soifua ma lo unei o la vai. O le tangata ia e tele a ina tau mawhai. Iyo e tau mawhai lava le tangata. E le ato atoa fo i le tangata. Ai o aso uma tātou te tau setu ai ma tātou whaavai vai ai e sāva vali. I aua ne ngalo na mawhau ma mana tua le alofa o le tua. Iyo. Wha mai si whaitau popoto na o le tala le lei. Wha mai e iei le taimi wafiu ia le tamaititi e vaavai ia ona tūlanga vai lungo leo ngongi. Wha mai ona fesili leilo na tamaa. E to alua ta ue na sava vali mai a e tauna whaata tūlanga vai. A leo o vai atua le telo taimina o le lua tūlanga vai ia. Ioi. O le alau te tausu e atua o tūlanga vai walanga o te vai atupeina o tūlanga vai o lo utama tangata matua le. Ai wha mai le tala ale asione tamana wha manatulo na tali. O taimi umanae te vai e le ingi o kūlanga vai. Ai na o tūlanga vai la popoa fo i o au le si au tama. O taimina e o tele o tūla fo ina oe wakau complain le kamaikiki wha mai. Pe ia aru e kia ia ai e la anga oe. La anga lea o te vai atu e muli mai au tamai vai tuo vai la popoa. I o vai me ua leiloa mai wa halunga oe. Mai reo leo sion tama. O taimi umana te vai ai ua le longa o tūlanga vai laiti. E le ona ua o tūla fo ina oe. Ai o te mitonu ana ua e au ngatahi te savali. Pe ua e wha vai. Ona o tango lo lea piki mai o runga ma fisi.
o kai minga o ki ka ngoi piki o ilunga ma a puti puti o lima ia ma o savali ya lea ma ave oi la na se longa fu te vai tu nga wa to ma lo si le te savali na oi ia na tu fu ile oi ilalo te savali e ile tali to dunga e fa penale le langona e fa pena fo ile fina nga lo le tua mo oi ma fa talo vai le ia so e ai te mi tatou te sa va vali lava i lo tatou malosi ona o mea ua maua ona o watali mai mea sa mana o iai ona o ni mea lelei wa tutupu e fo ila le taimi e tele ai na tatou se tia i le malu o le teitai ona tatou o fasasa o aiale e pe ua ngalo le na amaya mea e pe ua ngalo e mo le mea le aka kou e mo le malosi angi lo ile antua momo elo ai a olo le taimi tau te pala la si ai o le taimi mua le nalo tatou mo mi ai lo mo tatou tau tapatapa loa i lo tatou atua le ala ye le tala fa tusa le e ma faufaunga o le au faitau tuspa ia ma le au faitau fa ia fionga le tu fa mai o taimi lana e kele ainga kako complain mo tatou fa peifo a ole me e ua le ango mai le ali a le taimi tonu le na la ua fafa oi ua fafa wasi wafu wale mafainga sa vali a talo fatu la ia te oile nei vanga o le afiafi e se fa popongo le nei por kalame o le tau tai ai mana ye yo le ngor tatou por kalame la la na te tu matilo tilo le afuanga mai le fatau sanga taluai na amata ile nei por kalame ma le nei tau tu a ele iso ona feelinga le ngor por kalame le nei ona nei ilo ulangona ua tala fea unga ele ngata o le taimi e whaatino ai le porkalami. Ai o se ingoa e whaingo fie o na wha matala pai vaia e manuia. Ma ora soi fuanga fwile nei ele te tau ono tātou tau mate pe tātou te tau mawhai i te ini mālaia. Nā leo inga o lau tala. E le te tau ono tātou taputapua ia nei mea whaapea mai a nei e furi whao wa au mala le ai. Po a faiva o a fo it vai nga tātou te tilo atu masila atu sa moa e pe e whati a tā ma e fotu mai o ne ngalu a whawhati. Ia mani peuma, mani auma po peau a mawalulunga. Ia awa lavane o tātou whatoto ina faiva. E o tātou i loa masila fia. O le atua o le tau teisili. A tuu iailo tātou wha moemoenga. O nā e manuia leo mea umatatou te whai. E whara kai mea lea e mai ra kai mea ka ke mga oai. E eile taimi e lea e mai eile whaiva e lea e mai ei me e tate mo mo oi. Eile taimi no ta mana oai. O le tala le tuspa ia. God's timing is the best time. O le taimi a lea tua o le taimi sili lea. Langa ona upuna ia na fionga. For my in my own time, I the Lord will make it happen. E whaatupu ala ia ma whaia ia i lona fo i taimi. Ai au mai ai le kaimi o le tua. E te le to e tinga ina. E te le to e tau mui mui. E te le to e oi. Kasi le mea ua tele na whetai ai ma tātou. O le oi. Ai o la te tala ti nga na e lo o nai ai le foa ia le tua yo ao o nai maua lava mea yo lima maleanga le yo le tua but e pe falling ma it's never enough ya tato e tato te nau lava o tato nau lava o yo le ya fa fite yo ma fu fa ya tala ya ona u te fa fite ya u le nga le yo le tua a fu ya u ye la usava linga a o to tu matilo tilo e peio le tala i le tama na whaavelaina leia. Ioi. E sala fai. Ma le tama o sau mani a whaesi. Ora kama o ma kilo. Au toi tufo ia uia ma utoi tilo i la usava linga mai. O le alala le ngā a whai o te fia i lava au e tau le leo le atua. Ioi. Le anga no usavali mai fo ia au se vanu o le anto le oti. O no usavali mai ya ule vanu o le anto le oti. Ka ilo fo i lau vangunga isa waipe kukusa ma le vangunga usavali mai ya. Ia. La, te uto whapele ele o se fia angeru. Ai a whaifo e ingi o kalangonga ka ke fia angeru. Ia oise a le fia angeru.
Iyo. Ia ai musula ke fia angelu ke fia sawadi. Pe ke fia mikula. Pe wa e fia te no fo fa mikula pe fa pena. E wala ngo tato we fia tele le memba e kala ngo mai lo si e le fa le nganga fa mai. Ah, o le fia angelu fa ilongi o a le ala le mete mana o. Ah. A ele fia angelu la le ala le me ke fia banga o. Ke fia siu ia. Iyo e tele fia angelu e te fia sawari i o le po. Ia fa tu i fo ila te tala. O tātou a whaasoa atu le le tuspa ia ua whamai wa fia atua. Ai a tau tala mai le ngangana wa so uma ma le ngangana e sala ma le ngangana fo ile le whau whamai le o le ngutua. Ia wana ilo ngala se mea e tātou te a le winga o la utala. O a ui au te fia ma au te amataina fo ile nei porukalame. Au te fia ona ile atua i. Ma ufa fitai ai le anga le lei o le atua. Mea lava fo i tātou te whaia. Ia awana i whaangalo le e ana mea waile ia mangi mea ia kaku. Ia fo i lana e whaetula te tala au toi tilo au lau savalinga. E lua mea au te tuua i ai. Mua a le o whare pui. Lua uoti. Ia. Awa o le ula vale o a mionga ma mea nga whai. E le matua fia i le atua o le matua ino i lava o le atua. Ia ai peitai. Ia walua o ta whaalongo atu. Ia. O le afo i le ao ngā o le lalo langi ai mai maua i le ola. Lalala lea tātou te sula, lea lofa, ma lea ngale lei o le matei siri le langi. A wā o ia o le atua fua. O ia o le atua fua. O ia na whaia mea uma, o ia na te sila fia, lou lumanai, na ia whaale leia lou tuanai. Ma ngai ia. O ia na whaale leia lou tuanai, ai tāpena ina lou lumanai. Ma o ia foi, o ia whaia lou tae ao le nei. Ia wa ila ma ngai ia. O le sikangaka, o le fia ia e kala ngoa i longa kuangai. E le si tangata o lana lava anava, ma lana mausa, o le tala noa i lona tuanai. Aso ia, ai le leila le tangata, e tala noa mai, o le tuanai manaia ia sa teu wala, ma whaatontonu fo lau. Ai eila le si kama fo ilele karangoa mai le kuangai. A or whai kaunga o la whai ngā o keingi ngā whai. Oh my good boy. O le a se le sona le leie te maua mai le nāmea. O le si fo ia, tala noa mai lona tuanai, e tala noa mai lava o Koriata. E tala noa mai lava o Samasoni. Iyo, e tala noa mai lava o Filistia. E fa pena, ai ia te auia. Ta si lea vaenga whataua o le mea leo lou soifuanga alumongi i lea kua. E ngalo umai ante oe mea leanga na tutupu. O ani tuanai e le lei e teu wala mo leanga i luma. Ai o le kalakalangoa so oi foi. E deli na e toe a mia ma toe fangu mai ai le tele o le tanga mea ua leva o na le i toe kusa watiai. O le mafuanga lea e kele inga vevesi ai si ainga. O le mana ia te ia le ua toe tango fua toe a abai le ofu vāturu whaafonga le turu. O le ofu ua leva na tauna tiai. Aua nofo toe tō mai toe ofu. Ale winga o la utala, ua toe wha manatu mea sa tutupu o ana e vanga i vea o e vanga. Ia, e whaataua nei vahenga la itia walanga o mea itine. E ono tutupu mai ai le dete, leo mea mapapa, ima mea mamu, ima mea. A talo whandula ia le leo te leo o mapa anga mai. Ale tatou porkalame. E le nei vahenga o lea fiafi. Ia. So o se atu no ulava o lo e maua mai sila mai ai a te ule nei vaenga. Ia, o lea fiafi. Whaatalo whātu a siata. O lea ua se 5 minute te ai le fitu. O le 5. Sorry, le wha. Le wha ia matou. Ia o te ronei te ale 5 i Samoa. Ia a ua savarivali a tupo se moliva ili se 10 tasi inisi foi o antu no. Ia, feo i o le tala lei ma lole.
so fo manuia o mai outou o mai outou le dei vaenga o le fiafi fa fiangai nga taulangi fa fiangai nga fa wina me se o tou fale tua ia o so se fata fai taulanga malo la vre talo malo le ana popongi ia fa tai le launga ina le upo le tua wa dele anganga wa le liu le tua wa dele ainga o fa manuia ina a fua ngei le ngei fiafi sa mo malau fa so so nga me se le do dele o le ano a ionisio a inga o lea ua maua manguia malumanga i manguia ia kungu i fafo. O le tele o tantou, na whaia la fanga i Samoa. Leu ke kalango aku o le kele au aso wakau le maua ngā mea nei taimi. O le nei taimi so le ua ese le swing o le soivonga. O le mele le tō fesili e lo mafau fau lau whaafonga maua le nei fia fi Samoa. E whai mai o lea ua sawa le tala le lei. Ai pe e alu i kua me fo ie whaare kerisiango ka kuke whaia. O lale winga o la utala. O aso ia, e manguia lo se ai ngala amalanga mai ngi usila. Ma tua whaile leile ala la whanga. A amiru whai whe au. Whai se tala wha manuia o se apopo inga. Ona send off mai whaile o na ai ngai po o ngei ngi usila, po Australia, po Amerika. E sa o la utala. E se mai lai ngai o nga po e manguia lo le kota ia lo ia nei ai ngai fai fa le nei fa ma vainga au isi kanga o nga le RSA fika ele taxi o i malai va lele punga runga sau o nga ya le ngi tulo o swinga de telele na ai toi fa fo ila la utala i tu ai taimi ia o tupu le melea o le fai le lei o fa ma vainga nga sau le fai fe au fai le kakalo fai le lotu o fa manguia nga e iai lo utari tonunga. O lea ua matua lau manuia ai le to tele. Lea fo ia te se ei mai mai whaafonga mai lo leo le refiafi. O lea te io e ina le leila utala le leo te whai atu. O oe malau to o lua malau whanau. Isi tangata lea ua ino malie i manuia. O whaamanguia nganga ko pule le vaikaunga. Lela la e le te tau fo io no tātou whaatua nai. Le whaafeteia pēa o ngā luenga whaiwhai pēa, a whaafea ngainga taulangi. Ua sanga mai pōuri, walango mau mai tia sā, le te leonisi o whaafea ngainga, sā amata mea i vaenga whaapea. Ioi, te le lava nei whaiwhe au. Talo whantu si auso le whionga e foresale i te whio o mani ngā toloai. Ia, pore tō tōfu o le ala taua. Na Utah, West Jordan i Utah, me se fo yo le. So, tausi pole fale tua Pamela, ma le no foalo, le to tele fo yo tātou mafutanga ina. O le ala ua tātou wino malie pe o le talai, ele mawai o le, tangaloa opo. Wainu malie, i tūlanga fo i o nai wha manu yanga nga. Ai karosia la, pe a wha apea. Ele o ele sile ke kaula mua lo ke e ngai fai fia. Amala ngai anu sa valinga. E ai lo u ko ngai kais. E mau lo ula. Fuki. E anu aso sau aso mau le manui o lo fanau. Wale leia o nga lo fanau. Ua mau fale moku a oe malau fanau. Wola pisingisi. Na te ila ia waliliu masuia le taimi e peo le pese a vani a jolo waliliu le taimi. Ke ile wa avea oe mastangata o le matua e te e ai neime o whaife au ma e so e sai whaife au. Ai ua ngaloa ia oe le a matanga o mea. Le a makanga lea. O le whata ua le nao le tatu whata alofa de ni vanga o le viafi. Ai au ngā fua uto e whamana dua wala ngau tatu uma e whapenga. E iska ka so le makuaki ke e ai e kalesi i whaiwhi au ma te e me whai ma tūlanga whapena. Ai ua ngalo ai le a fuafuanga o le whatu na tuto. O le whakule ngoko, ngā maka mai le whamangu ias whaiwhi au le ai le yo SM Samoa. Tangi ias whaiwhi au. So le sungai, simi, masiaki, ia whalongo le leo rua makua. Eoi, a tautou nuu yo, usitai. Va ai se fale sa. Wa ole o upuangi. Va ai se fale sa. Ai se fale sa le lei. Ia e lolo tuai ma tūlanga uma whapena.
ave tamaiti su ngā e so le, ave tamaiti ia o ngā sosa ave ia o ngā su ele leilu mana. La u te talo i lea tua ia pui o tau i mea uma tau te wheo ai ai. Te talo i lea tua ia maua o koulu manga i manguia. Me vai o i kala whaiwhea. Ea tau whelelei mai loa ai afu le lea si whaiwhea au masi o ngā whare kua i saa mua i ngā fui vai kai. Whai o le leo se kupe ngā la fua si whaiwhea. Ia ai o nei vahenga hea o ngā le toi whaamana tu ma le toi whawhangu. E toi tu ma tilo tilo. Toi tu ma toi tilo tilo. Whaataua. Talo whantu o ma paanga le tātou Purukalame. Lunga le tātou YouTube channel, lunga le tātou Facebook live. Share le tātou Purukalame le nei vanga o le fiafi. O wholo whantu mo o tau ma lava. To tele o vai atua nafi. O ke kilo ko ke kangoa o tau mai tau al to tele fo ilunga o le Facebook ma lunga o le YouTube. O vetu fo e ai si au vaenga nai ko mengi mai. O le whau i o lako ko mengi. O le whau i o lako ko mengi fo i lele matulanga. E fia la tau i meo upu lele matulanga whapena. Ia o tano fono mo ta whapela te tala. Talo whai. E whainga tā fo i le mea lea o le mawhauwhau o le o langa ai lea o ina li. E whainga tā te le mea lea ta o le tangata e malona mawhauwhau e lea o ina li. Ai lea whaina. Au fo i tau te popo le fua ma le tō te le fo i o nisi o loo whapea mai se poro ka kuia le au wahenga ngale ma tūlanga le a fo i wa awea iei le tātou Purukalame ma tūlanga fo i le. Ia ai o le nau te inga lava. Ia sao le taula inga o le tātou wha moenga. Whaitalo whātu la ia, i le tō tele, wo mamae, o pāanga mamae, o i la tau lava ua mantua si mā lo tau no fuanga i lunga o le tātou. Ei lo vore mor karika, e wha si mā, ua tū mau wa ia, isi lila lo ta whatu whapena. Ia po i la tau wa muti ia lo tātou wala. Wa muti ia lo tātou wala. E lunga o nei Purukalame. Mana ia i o lea upu. Mai e tāpena ia ua vai e tūli tui manua i lo nā whawhine. O vile ingo o lea whingi o le tui manua. E vai e tūli tui manua. Na saulo nā whawhine. O lea whingi o ro kui mangu. E ngongofo marikonga. Ma le tamatonga. Nā lula le teine alu e tawhao i manua. Ato ama wale tai mea lua i hau pe ia fo ile le oile sa ingo fukange le wa koe fo ilo ai ngai whaisinga au ka fau. Wa ola ile tai mea le ato e fo i ele tama ita i o vi e te tauna to e fo. Ai vai a kulong ka ma le kui mangua. Sole. E pe wale fiaru keng. Eyo, wale fiaru i tonga le mea le ingo fukange ai. Wa fasi sia fo ile tai ne fa no noa. Pesili lo marko inga. Ka lo faisi o fing. Sau, e se mea ua kupu. O whawhinge umari a or kai mila koe fo i ai, wa tauna fia le ato e fo i wa aisi on to lua, malanga no fo ngātangi, ala mea ua tupu. Ai malingi roi matole teine mwhai mai. I oe, la ngonga lo ufa angoa ngoa le angai, le vaila u koe fo i o le meu ke ngofukangi ai. Ia, e tau fo i maa u upu e whai mai a tea ue, e le isa utama. E le isa utama i o ile alole tuitonga. Mea langa u ka le lava fo i wheloa i maasiasi ma e ula tangata i a teita. O mai male tala le siona tamā le tui manua ta lo whai se oafi i e sau. Tango atu i nā se i mai se funga mutia le nale i lumo le tātou whale. Ai alu le ma o i se oafi nge ke alu i o i le mea ke ngofukange. A e o lo i luma maota o le tau whale nai te no futane i po le whale o lautane. Ona e no fole toto o ile funga mutia lea. E o ile aso o te alu atu wa i asi oe. E le to e longa ni o tūlanga vai o si tangata fo. A ua mutia alo o walai o ile ainga o launa fonata. O inganga mawaile upu manga ia lea. E latu lea singa muli ale tamalo ai lea e no fonata ne alona avafini. E le ngaka ua mukia alo ngala. A ua maua na suli. O le ale winga o le tala. O le tātou mafutanga le nā ma le to te le lunga o le tātou Purukalame.
o muti alu tatou walai malo o ngisi ka ko mafuka mai a o isi fale fasalala e pe yo si to finele na ai mai la u por kala me vile America rest in peace last week na fale la wasi ia o po uia te ula po kala me ana nafi na fale la wasi isi tasi o to fine na mafana atu ni mafutanga ilungo le por kala me le nei mai isi fale fasalala usa o ye momo ia le tamaita ia tufanga talo po talo tufanga o ia le na rua tu mate feilo a iuta talo fai wale taulo wale fa moe moe la tuai ia ma umailo na soifua ina ile fale ma iuta le la sal a fale la wasi vai aso de tedi ia mana fiso ta i mesia na fa na upe mafai ona fai atu sa mori maulu ngore sum iyo tu langa fo iyo le ola la winga fai la utala le o le taua ia o nei mea o fiso ta inga e se fo yo mafutanga iyo e uia tatou tele i fana na ufa tasi mai ini matua se tasi le nei lalo langi fo ile le tino ai fa fitai ai nisio o to o lo fai ma wo ma pa anga ma mai ale tauta ya e ma le porkalame le nei ya ilungo le tautua le Blue TV ma lo to wanga le lei fo ma lo to fia ya asiata e se tau mawhainga ma se tautua vai vai it's about time for you acknowledge o to fa fitai tele e le tautua lo wina o to suafa ina nei fa pito manu ya tasi ono to fai taule ma fai malape o le fai porkalame ai on behalf of nei tanga tamari tato o fai ngā le Blue TV ma le pulenga fa fitai tele lava fa fitai e lo make a time e te fa avanoa lo panga noa e te fa fonga mai ai e talia ina foi le nei tautua ma le nei au ona fa fitai foi ya te o to o lo fai au mo to fili awai po le ala valo to fai mafili fai o au mafili ya te auto o te whawhitai atu ono o tau talia fo i o lo leo i to tonu o tau TV ma o tau telefoni whawhitai atu ai lea ia awalanga e o te whawhitai atu o te le tio fo i a te auto awai whainga tāna na ele mawhaina whai ase tau whai tionga pe au tau le matamata o le mea lea whawhitai te lea mori atu lau whawhitai a te auto ai silia o lau whawhitai e wo mapaanga mamai o ainga fo ona yo ainga malava tau to hivi maano ainga o lo utama ainga o lo tina ainga o lo to olua ya mama to ainga malava ma o to wo mapaanga wata ua o ainga mo mori fa malo mar fa tele ya ile to lango sua fo tato proclame tato atu ya soifua ma sofana ya on tato o ile le malolonga ya tato tala do foi la ye nisio tato issues ya ma ta upa tau no to silafia e te tau no to silafia me ia o me manino me se sa o me malama ya mori silafia lau tele sio tato wadro ai aso soifua ma sofana tato ama tato ile anto anga le toro sobre fitu tu sanga o le sunga ya LeBron Adrian is it LeBron Adrian Jake Bristow palangi ako arsua forgaka le fabru ya tula jonga le nei o le toro sobre fitu sanga LeBron e fabru ya le dua ma fo ya tu pe ni si tu sanga se tele mo o le pele ma fo ya tu ni tamaiti mo o lua alo faanga ma ya maua ma dua le sa veta Sheikh Davi ya se ko ba ya dunga le sikako le na le tua vao Abner Kose Davi o uso duangane ya o nieces and nephews ainga au Italia New Zealand Samoa fa pe America lo fa tu fo i Vienna Douglas Masijin Utah Nemo oe le pele toi fa popo joy malo fanga maya asiata o le alo fa sino ya e tasi o wo ma mai le tato proclame le fionga le sa eta Sheikh Dafi male fionga fo ia o le fanene io e kalo fa si o ka pa u ia te o le sua fo o le li po le to lu ta ia le sa yeah, happy 37th birthday LeBron. Ja, fa bruia fo asiata man proclame o le tauta ia.
ia ilo waso soifua. O le isi a soifua lo so profitu tu sanga o le tina ia esene yaso tu maseve. Fai unge mako so le so vai tu pose pe au mato. Wishing our mom a happy 67th birthday. Esene yaso tu maseve. We love you, Mom. Thank for loving us, your kids and grandkids and great grandkids. May our Heavenly Father's blessings upon you and many more years to come. Love your kids here in Washington, Seattle, and Dad Elu Leato Tui Maseve. Popo Joy Malofaga Baya Asiata. Ya Oel Tina Ese. Po ese ne yaso tu mesevi maru tele la tonga lo so fitu sanga le so o le sita to was fan now o le tolu so marfata sanga o le tama ita ia Christina Mary Randall fa taila lo fa ele fa tua o yo le tua e na ua aulia mai lo wa so fa now le so e ui na java la vala ino foanga ai ele ngalo ila utalo fai pe yaso o lo wola malo malosi o lau me alo fasili le na mai le tua maruia lo waso fa nau mai darling alo faanga mai lo tua ngane male ainga New Zealand mai se siau fa nau and your mom here in Alaska, we love you. Au popo ai ma lo faanga mai asia tamari tato por kala mele ri fiafi maruia lo tol sumar fatu sanga Christina o le isia so fa nau o tamai tai fainga tale nei o marapese. Happy 21st niece birthday to Mara Pese i Washington, Leone and Saipipi in Savai. Madwe tele le antoanga lo luso pretasi o le fine le so ya o le dola le tomaitai, one of our biggest fans el tanto por kalame o ever after po evalani pese. Ya lo faga maya nana ya mai se for your aunties, your cousins, ya mai se for ya o asiata mahana i New Zealand mo o fo i le afafine Mara mo le tele la tonga lo luso pretasi tu sanga. O le isi a so whanau o le atoanga o le iwa tausanga, ma le ono tausanga. Ioe, e tau tolua la ia a so whanau ia, ese tausanga, tutusa so mamasina. Burley ta apeo malo mafua, and ta ape sione mafua. To another year of growing in strength, wisdom, and love, wishing you not only today, but every day endless amounts of love, health, wealth, and happiness because you deserve it. Through the happiest and saddest memories, we wanted to say we feel blessed to have you in our life. Happy birthday, Burley Ta'apeo Malo Mafua, and your Nana Ta'apesione Mafua. Love you always from us, especially Mama Stella, aunties, and uncles around the world. Remember, Jesus loved you best. Ia malofanga maya asia tamo o lua le tina e miso le afafine ele atoanga o le ono tusanga e miso le iwa tusanga ele so. Nga o asofa nga upaka lua me e sau. Kai tough. Atoanga le ono sifuru tusanga o le sunga ya Equeta. Ama mua. Ma le ono suma le lua tusanga o le sunga ya Aloinu mua. Maruia tele o luasa soifua ile so, my sister Equeta Amamua, mai le tonga dongo, mamativa, mai loto fanga sa fadja, o atoa i nei leono sifuru tusanga, ai atoa i leono lua tusanga o siana koko samo, siana koko samo ia alo inu mua, mai vai fale halili. Maruia tele o luasa soifua ile so, alo fangia ile tua, nisi aso manitosanga sitili, alo fanga maya Lowana and Semo mai sa tuia tua resort. Ai faila la ukala ingi me fa pege e ka kere ibe. Ole patonu. Eyoe. Ngongofo ese kausanga kukusa masinga kukusa aso. Oi kaif. Ole kala palangi kai fai me chile wa ngai. Ya bore je malo fa anga asieta bo o lua.
Iyo love birds. Ang love birds po ang love. Kwenta pa pele sunga ya loidu. Ya, ole si tanto wa famanu yanga. Ole ato ko le onus furtu sanga ole sunga ya ole tofa mo lolo fa matala. Happy 60th birthday maulolo fa matala au fa fenga alo fa atu o valelia maulolo. Ese manga yo fa nga ngai kai kolua ya lenga. Ya, matua fa tu masanga fa manuia la tonga o lo wono se fulu tu sanga ile. So, talo fo ile tua ya utu pupu fulu senga ula. Awala ulaunga tau si pui pui ai la inga sanga i falai. Ya, mai se fo ero lo tu singa mafata. Matua fa tu masanga manuia tele lo wasa so i fu ile. So, oi, fa kai bo. Afikaya Kenny Daniels what a tau lo on the Tony tanto waso fan now what tau over the tele ya le fainga awa ko ke poli yo fa ya so ale tua au te langona yo tino wa matara tongi tanto to sanga fo ai langona yo tino o le taimi fo ile o le atatu le to va ya ni nei me ni aso fan Happy birthday to you. Yamano iato waso whanau. Hey, hey, yo, hip, hip, hey. Ya, lena. Ole a tatou o atu le tatou malolonga. A foi mai. Ya, fai tatou fasoa inisio tatou talo toto. E le tatou malo e join mai ele ta o le lima. Which is in 20 minutes. Tatu malolonga. Lelei o ni vaenga tasidua. O lo tasi fituiva tasidua. At Essex Lone Island, New Zealand, built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland.
Shop in Montefiore can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montefiore. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ebro wati toi se furumare 5 minute o na channel le tula e lima I le dei fo I va fia filitato club re tau te yae e le dei vai aso o le faa maratuina o le por faa maruina faa tawaina o le vai aso o le ngangana Maori te reo Maori ia matou ni usila nei o le uva vai atu e lau walunga le tūlanga le isi tapula ale o le a fase e iai tau mawhainga ale tamaita I la le leifo I lea sa avea ma mes Samoa e si o tātou batunu o le lua tau sanga taruai tamaita ia heilani kurupu ia ma le tāpena ngai le Miss Universe le ua tau silasila mai iai tasila le nei tala fia ma le tala e matau tia fo I walanga o le urua I taimi le dei o lea ua sao whanga ai se la le lei o Samoa I le tauwanga tele leo le Miss Universe ma le tua le tamaitai sa avea ma Miss Samoa ia before isi tausala ia moemona le sa titi la fo I manuia na tau mawhainga le Miss Global le na tūlanga lua le Miss Global ia o lea la ua saule tātou breaking news lea ua a fea mai tātou I le tauwanga o le Miss Universe ma le tua la o le tauwanga lea e ngata I tauwanga ioi au te loa o e toa hiva le au sui tauwa ia te loa pe ia lea o to e omi atula o computer pe ia lo le te mua lea ia aisi kausa ili mai la po ai tātou tene mua na lo le Miss Universe a le tau va I tunga pe ia e le o le teimi mua le wa sa o I tātou le tau vanga le nei o Miss Universe which is to my records lava ia aisi to tau update po ana fea ni tātou making ai le Miss Universe mua what do you think is this the first one or the second one okay au te loa a fai na tātou making a mua o le 81 I think 1981 I think o le teimi mua lea ia por 84 81 se mo to facility I le no yes it's 81 I think ole would confirm mai ole wow o matua mamawala I tua tausanga sa tātou ausia I lono winga yes we did made it to the Miss Universe before ia lea la ua toe whangua mai la le tamaita I lea o heilani mo le nei tausanga o lea susuma leo no November leo te wawai atu e whatulanga mai ai I nai Mexico City lono winga e toi tasir masina o na tauwala ia o le tamaita ia heilani kurubu ia I lea foi fola tele ia o tauwanga la le lei o le lalolangi po o le Universe le o tatu iai o le tamaita ile sai mua o le Nita Marianne Swalker wow po fea o iai le Nita tasi valu tasi a fa pe fo I o fa fonga mai o le Nita po se sila fia le Nita it would be nice for ye po mai se tava no e lungo le wa batula open invitations yeah what does it feels like for nga le tulanga walanga wa mawalu nga le fola le e la ia le Miss Global le na tulanga na first runner up ai le tatou tamaita first runner up tatou ia ai langa aka ko fa sa mo langa o fa perkangia nga o first runner up ai tatou tango fia fa sa mo sa o ai kulua ioi o le tulua le na walanga ele se menta o se e kasiare siri o le siri o ke ngela Miss ia o le lo na lua ia ona o le styling a le fainga o ngime o runner up second runner up na ta do wa ia tau te alu ai polo nga kongi a ele siri ro ke ku le na o le tau mafainga la na
po ile le morsila fiel to tele ia tapo ia faiva ai o mana o share tu le tel ni faila utala share tu le tel ni o le feilo inga lea ale tausala po le la le lei o le tatou atu nuu lea ua filifilia ma ua pale mai le taimile nei ina ua toe fo'i mai ma feilo ai ma siona grandfather talo fai o le granddaughter tamaitai a litara Jeremia Allen o le granddaughter e fasino ia ile to ina malolo malo au se tasi fo yo tap mai fia tapua ile dei porkalame o le tau te iai le sunga ile to ina ya lale Jeremia o fia la lenga o ie kingo ile ngor porkalame le yo le tau te iai paki ka o ko ar ko ingo fe po io ma fa tali ya a o lo faiva si ona tali yo le ationgie pe fa tu sai fa pe e sisi mai felo ingala le o mana share tu lunga malo fo ile tapu tapua ile sunga to ina malo malo ya me se fo yo matua wa o le alo e fasino ia lali Jeremia po le sunga to ina le tua atina po le tina o le tamaita ia litara ya sisi mai ile felo ingala ina wo fo i mai ia le tamaita i wa mau malo mana ia telele felo ingala tamama siona Masiona fafine ia walanga o le granddaughter ia o siona alo lava. Ia mana ia e tau to lava le toe ina i lona tō whanga po lona moenga a o le moenga o lo tumu i whamanuianga. O le moenga lana te talan tuai le avei ma avatu ai whamanuianga. E folau wai ia alo fo i ma whanau ia le lau fo i mai manuia. Walanga i to te lea e tau wā. Ia e to ta siale filifilia. Yeah, congratulations once again. Ina tula i mai o tatou fo i misa mo o lau fo i va ai tatou misi le ia. Mai ia heilani sau fo ia moe moana. E o mai i le tamaita i o litara. O kengengei. O kenge o le Miss Universe. Ioi. Ele o se tala e tau avanei. To watu li le au le lei. Lau fofonga fia ma le mata alia. Mai se fo o tūlanga i o la tū whitino, ma le la le lei o mo o mia i tūlanga o tūwanga nei. E te tauna tātou o umai, ave tātou tēne, tātou a whanau tēne nei, ma tamaitai nei. A wane ingata le Miss South Pacific. Ia, se fa mai upu a whairo ua whai ia ia mawhai. Whai ia i me ngatai, tu o iai le, mai e au ngā fo i le melea. Se i whai atu la lau tala walanga, le la toi fo i mai nei le, i le stand le malo le sa iai. Mana tua mai fo. I also ele whai lau tala leo, te fia acknowledging a fo i si teine o, oi fo i le ngoli teine le nalo le Miss World. Lata Fale, is that the one? Le nā tonua, sa alu fo ina ia le Miss World, ia langa ese uma, ese le Miss Global, ese le Miss Universe, ese fo le Miss World. E pe ia la ia le teine leo au waa, le whai ia au waa, le ta whale au waa. O le tamaita ila le peo lua fe sulima ia. Le sa whai e masui o Samoa, e le Miss World, ia e ta haua fo i le acknowledge ma le mamoli o le whaaftaitele. Ia ne te ua, whaapito manui, whaapia meu, whaapito manui a tasi. Ai ta haua whaaftai fo ia ila tau o lo fangu mai, ma whaamana tu mai. Leanga ese uma lea, ta sile la le leisa ia i tatou, le tamaita ilea ia la ta whale au waa. Le sa fai foi masui o Samoa. Ai koe foi mai la utala leanga sa ia ile ta mai numi le sa tau tupu mai na ualu ta mai tai le tau sala ia kurupu ia helani. Ma de tua mai foi. Sa faale ia akele ia le tatou tulo, lo putu sao. Sa faale ia akele ia le lango le matanga ruenga o turisi. O le mahalo le valea. Te mi foi ia o minister ai ma ilalo le vavainga ale fionga ia tosusulu. Cedric. Langa leo te mana joina sa o reportia ma o fasoa ile news lea. Ele i avea i aile lako accreditation fo ile le ale malo. Ina ua tā pena lea fafine lea e tau vale Miss Global. Ai ole mea la e piko sili langa pe e mali e ila ukala le faiak. Ole faaleango kau faaleango ka kou le mea lea. Ai uma enga koi ki a pakaka. Ko i ki a pakaka le kau mawhai ngā heilani. Ai ua lava le ngā ko i kiki kau pakaka. Ioi.
Wala vale nga e fai ma promotion ke leo Samoa. Ai mai se lava le industry leo le tourism. Wala vare kau pakaka nga si kinkiki kuloa. O se makua promotion. Ko kiki a fatu sa tusal mele na tau fai le na fai hei lani mo Samoa le taimile na. Mare promoting o le tanto tourism. Ko kiki a kukusa mare kama i sei halofo ile le ata rock le nga fai le. Le nga fai anga i le toa Samoa. Lea la ua toe me i fo ila ke nge runga ko me i le Miss Universe. Yeah, it's a continuation, mar continuation. E to aiva sui tau va. Ora ka ko kingi. Le si feiva la ia. Iyo. Ai au va vai tu le tulanga fa tulanga mai nga o tau sanga le Miss Samoa. O le tasiva va lutasio le nita. Le sa fai fai masui e alu le Miss Universe. Tasiva va lua na so o atu fo il tama ita yo Ivy. Ivy Warner. Le si sui o Samoa. Sa ile tulanga le Miss Universe. Ia va sa I mai lo ile kaimiranga. Lela fa to anto e maua se si sui o le tanto o tunu. E fai masui le Miss Universe. Ma tu tau vanga le. Orka ko kingi asa ka nga sola ma le Miss Globo. Ia e pangalia. E o hafo inge me o misa li iso le fa por kikir fa nga. Ia o ko sila ko le mele nga kupu mai fiki su nga fo se la ko Miss Universe fiki. E se ar ka nga malo nga lau e malo ai le ya ko se lua fai ku la o pale si kenge fiki nga ai o ma enga o ko fa sa o ko le ai pale kenge le sa fa ko ru mo. Ola visidi toni e mari wala nga sa fa ko ru kenge fiki le war. Ya. Sa no fo mare fai pisingi singa le ko me sponsor le la to tau vanga le sa fa. Le no foi Australia o palangi Australia. So le au fai news le me maua e ai ongi kenge u fai kai ko ru ngi me ona ofisidi foi la le o I tonu tanga tanga fa ai nei me so ia foi nga me e fi wa ma ku e fai ku e fi fai ko ru ia wo so ngi fi fai ko ru ai ko fi ma ko mis ia le mai kai a fai ni tial na o sui tu langa wai o sta mai tai fiti le na manu malo sa o ai tau vanga ia o le fiti man ko fo yo kanga kai ko fo fiki e ele fiki audio li mar fiki inkia iyo a le mela watu nga lau ngai e malo re kau vanga ai ko o kai au o se wale se nga o se wale se nga man me foi lele o fai kau ngor pa loka fai kau ngor foi lele fai kau ngor mo man fai kau fa lua ku sa fai kau ngor mo e malo si ke fiki ai uma enga ko se fai kau ngor lua ele mo malo mai kai le sa fer ko lua ia lela ua halu ai le kenge nga fai mo lo nama ai tu sa o le tene sa o te tana e ui o lea lela ua tu mai fo ia tatou ia i le tatou le ua halu le tatou tamaita ia heilani kurupu ia o lai fai varka ko kenge o va ia tu ngai le milatou le muli ta ia le Miss Universe ai se fo tu singa nisi mainstream media o lai lungar ka ko kenge le top 3 o tene ia tilo iai pe mata itu iai le tauvanga makaukia ia o le falta wala ia te au o le fasoa le tatu mata upu mua o le falta ua ia te au ia ka ko fainga malo ma tatu matanga ruenga o tourist au foi ne o tatu fai tama fa pito i mene eoi o ai ata maitai o ai I la dou o le o fai ma ave fu ave I ka ko fa mo ko nga mela le kupu o le fa le ai nga o nga ku mai I makangi olo o manguia mai na ke ia le o fio sofia pu e ka o ka forkengi ia e mua pakaka mai le ka mingi ska mar CEO o ka ku ri siro ka karango kwai ia alo tital no tu tanga ruenga o tulisi wala nga o tole tele na lilifa ia mele e ko ke mumusu mo ko ma tu firi tangata ai na ona tu mai o heilani kurupu ua Miss Universe ava ai ile lele fa piko ia ko kongi ku per malo wa lele fa piko ia
Tatou tapua ia faiva o le fo ia lo le atunu. Ioi. Se wange oi fale mua. Ioi, o le fo ila tapua i litara ia. E o ma fo i ona faiva so o le fau ma le fau. Ka kau fo nga me i ka kou kengi o litara. Ioi. Me i ai lunga tatou tau vanga le. Le nga o kuai nga au le leingi. E fa beare ma do tunu o Filipaina. Ioi. Ai fa beare ma do tunu. O le lau ke fa vai ko nga ele fa ma i ale ma ko kamusta po kayo le li foi foi nga le ma to amika. Ioi. Ang babae nga amika pinay nga Filipinas. So nga ya Ace Crichton asiata. O ai sia kier kulanga nga. Ele ai o la wasunga. Tala noa mai pea oi mea ai. Ioi Ace Crichton. Ana e tala noa mai o tūlanga i le lapopo o steak, o le half cook, medium well, overcook, and pre-cook. Ela a ke i fo ua e a fefua o e ia e te pisiringia i ale tūlanga. Tū o pea i le au wha masino. Ai ea te auia. O la ua tala leo te ofuai. Langa o le ua whaasau i mainstream media afiki. Ma o se talia. Sa faile partner le to olua o le maita ile le ua avi. So ki o fori ia. O ka kari e le kai populi ka kai ko inga me fa pe. Okay. Anyway. Ya avel tatou tapua inga i tau mo fainga fo i le alo le tunu. Pe manuia, pe le manuia tatou ai le manu ua ulu. Tūlanga fo i. Ya, ua ta oto mai ia na tau mo fainga. O le isi vaenga si tatou me ia tuai. O le fisili le lava tulu ngor prokalame le. O ia tau tele i atu le keisi lea. I le mata upu le tatou va lele. O le isi vaenga lai lau manu ia mai Samoa o le tūlanga o le ua toe tu ina tua i le whamasinonga ai i le vaenga fo i lele o le mediator. Le mata upu a salenga mua. Ma le latou kamuta. Ioi. O le mata upu lea ia salenga mua ma le latou kamakamuka. Po o le tangata lea sa tu ina tu ia i se tupetele lava ina ia fausia ai ia le ofisa tu tonu o le komiti whaafoi. O le miliona ale tu malo salenga mua. Salenga mua lo tu la i mai ai le fionga i le faipule ia fipule ai fai matasua. Ma le tuof mai foi tasile mata upu o lo sa mala lava mafisiringia e o a foi le tua ngai manisi o ila tu supporters matangata i le fia foi le fainga malo. Le la tu te tu ina fa mai ua ai ma fa o nga e faipule. Le la ua ta o manino a tanto le mata upu le nei. Wa o le ua ave le fa masinonga. O le la ua le vaenga foi le le mediator po le mediations. Le vaenga le mafai ona o atu waitangata nei o itu e lua. Matau mawhai e soa le pule mawhai ia ni feutanga inga. Pe mawhai o na whale. Masoala upule i tua le mata upule aile i me ia tuilunga le whamasinonga. O se o tonga o le mata upule. Mai le lua se lau wafele sa mua lava maua. E le taimi fo i tolu tau sanga te luai na ua whaanga solo fo ngar polo ke ti. Ma le tua le lua se lau wafe mua le Samoa. Na manino la vor fausia ino le ofisa tu tonu. Ia ma tūlanga i totoni ma alauni o tangata whaingaruenga. Ona awhaitasi la ia lea o le filinga le i tū malo ma le la tō whaipule. O le awhirifilia le tangata suafa ia afualo le lea whauatea. Ia po olone suafa pupu e wala au so ai o le lea fatu. O ia, o le awhai ma matua o whaiva por kamuta. Laisene. E nate fausiaina le no foanga le po le mauta tu tonu le o le fono vai salenga mua. Na umo na fai le quota atoa. E se lau lua se furuafe. Tu samre se lau lua se furuafe. Ta la Samoa. Le tupe e fausiaina ai ma fai ele oka matulanga whapena. O na fai le o le iainga. O le a totongi uma le iwa se furu pasene. O le ngā luenga ma le tau au whai o le ngā luenga. E au fia ai ma le oka o le whali. Ai whaatatia pe whaapawhala le sifuru pasene muli se i totongi pe a maea. Pei taila. O le vaenga le nā tāta mai la u whaitau atu ma la u tilo atu. I le whamatalanga o le mta upulea. Sa yeisi ta mai tau
fatu matuna fo ilele po se na isi ta mai to olia ona o le fanua i le va fo yo nei ainga matulanga o le fono al committee pe yo si vaenga le na tau to olia ai ia le fausia no le o le officer tu tonu pe jaila ele umi se taimi ai toe soalo pule ma toe so longa le leile ma ta up ma fa tonu ina lor ka muta e fa au ma fa nga ruenga pe ka i wa fiu ai fa tonu tu le ma va tu le ave i le ka muta ai mo wa enga kala or ka mukala u fa me nga ruenga i Amerika Samoa tu lo fo ile ta u ona yo tato motu tato uso i se sai ola wa ka muka mai ia le kufunga le i Amerika Samoa u fa me nga ruenga a o matua tia a to ale o man to tongi e le tupe ia e o nga mo sira fiel to tele o le o ko ngi e le se le ngi keler ngi le la na na wai loa le ali i ma fai pule o le tu malo sa le nga mo ma tau ana watu le fai pule wa ka kaunga alu se ave ai ile la po le sunga mo por ko farm ko foi mai sa fai se kala le mele ma sa ameriku pe ma sa fai fali ta sila le vaenga le na sa no ile fionga pula e fai matola na malanga le sa le na lui Amerika Samoa ma lu se i fei lo ai ma kausu e mele la ku kamuka e atangia mai la o le la o to fo yatu e polu po Samoa sifo ia mele mo wala ve sifo sifo ia mo fai ka inga fa makala po Samoa i sa e mai Samoa sifo le la o to fo yatu Samoa sifo ma o le la e atangia mai o le wa avele la to ma da upule ile famasinonga a ole la wa amata tu ile tule ta ole mediation ya po ole soalo pulenga po le se fa sa mo le ya po oni fautuanga fa tu la fono le la ave ya lo no winga la o ta ole mata upule ale to alia ale mo se le ngai le vale ya wo olo ilunga ile famasinonga ai ole sa fonga ina iluma ole famasino o famasinonga mawalunga o le sunga ia Amperosa Roma o ia le na le ai ia o lo ia tu la mo le case le o le sunga ia fai malo le misio Matthew le misio ile o lo tu mo le tu funga po le matua faiva ai pe ia tangia mai o le faletua ia Sarona Bonifacio le tu mo le i tu malo o salenga mo mua ia ta sile na o tonga mo sile fia e le tunu ia e fa to afile mu waile tele upu matala ie fai mai ua ai pai le kupe ai ua ngau ie le fai pule ua ai le fai pule matulanga uma fa pena ia o lo ta o to tu la e fonga le fa masinonga ya se iso le pule ma se mai po le antonu le ta tonga o le ma ta up a o le fa mani nonga le na ia le tala ale tu tangi po o le sa lenga mua ya ile me wo o ye le la ko se le ngi ngaru mar ko funga o le si vaenga le ua la walunga ma confirm mai Samoa e valu tu malo le ua fa amonia mai le faailo ina la to fu o fa ile leanga tau la mai ni la to ro iselenga ile taimi tonu lava o le fono tanga tele atai o malo le tau pulenga le wa confirm mai ele faaululunga o le matanga ruenga o fa to anga mafaiga faiva ia itu malo e valu nei o itu malo unga lava vai maunga mua vai maunga lua vai maunga toru vai maunga fa fale anta mua fale anta lua fale anta toru fale anta fa o tu malo nei e valu o le wa confirm mai ia le malipasi ina o lanto fu o fa ile lenga e fa ala wilo ina ma display ma fa ta watu ile temi tonu lava fo i o le fono tanga le o lo manei ile masina oktopa pe ono to sira mai ai ia ma o fa sino mangana po no foanga lea ia o le a whaonga e tu malo nei. Mai lea solusu ma le tasi, ma lea solusu ma le lua o ki topa. E tu malo, vai monga mua ma le lua, ma ke ti funga lei o i lea la folai o kou. Vai monga tolu ma le wha, a o ngā malisi muri vai.
o le amatua whelanua i luma o le o ngā malisi muri vai. E le leifo i lea mo outou ma lea o le auto va atu ia pia. Tau te sila mi o ma sila fiai. Walanga i kou ke whai e ma tau whaataunga, mana tua mai foi. O ila kou e take lea ngai tele whale ta puni tulou. Ai me se fo niso o unanga le malo o le wafu ma tūlanga whapena. O ila e ke alu e su e mai eile tele o nei o loa. Yes, vai monga lua a toru ma le wha o le o ngā malisi muri vai. Whale ata mua ma lua o vai moso. Lono winga o le atou sila antuai nai vai moso po o luma o le nofuanga o le mau i oe. Ina i luma mautau wa atu ia le fio ia matai au le tama le fale ia me se fo lo la to lua ia une ma manule le ua malu malai ia o ina la le fa ta o do mai ai ia fu fa ile nga mo fleta mo le lua fale te toru ma le fa o vai tele au tafa o le fa majo ia ka ua fu ile na information mo o to uma le ta pena ma sa uni ni e pekolo ia sol fonka ia e tau ala lo peko masinga se lengi lau kanga a maloa na e fa pefu ia pia io e ua matua e ngangase ma e vai le la e a felola ia fa tausina au ako koko fa tausina ako esi io ia awale io e te feru e te fo i mo ile fale ia ai singa au lua vo ile le te tango e fatau alu le ma o ile fale mai ta ua i le tina ma tamaiti ia o le talile o lau pekolo le sa e peko solo ai ma e fa mai mau te mi solo ile te te ai alu ma se me ha nga a vele fale o na inisi o vai ngana o le te le loa si fai masi til tanto sum pele i join mai ia le tanto wa pe fa fonga me fo ia le fionga ia vui ia mo lo no join mai tono le tanto ta avano fa til no o le si la vai nga te mana o tanto te faso ma mai so fina ngalo o le tulanga le o tau tafa mai ai se fina ngalo le fa ululunga o le Samoa Airways po o le tanto company va lele wa ia wale se ka ko va lele au lo fa ia pe le ofisa o le Samoa Airways o le fionga ia fo fatutielu o le pe wa tangia mai so na fina ngalo wa vala mai le ono mo o mia o se tato va lele ia por sila foi ale matanga luenga male malo e se tulanga e ono faia i loa se valele le tulu ona e fua mai i aita la fuia wa fai titia e mana tua mai foila kasi le mata upu le la umaringi paia inga o le kaulo ko la vale le taulo to mai foi le tua ngai lan tobia se va alele a mai se va alele wale la vavango ngofo le economy class malanga lena toi ta uma ya inisio fai puli o le mafu anga manga o ye fere le va le manga fa nga business class lang wale la va fi omi ya i mai le economy class now welcome to our world pa anyhow o le winga la officially le ava tu fa officially tatu tala nola ile aita la fuala nga yo tu fa nga malo le fast sili le valu se furu miliona le aita la fuole ngau o company va le Samoa Airways le na o antu la tu fa afsanga ela foi le na matua toso ia mar palaka koso ilunga markao filima fa papa ila lo markao fi vai tau fil va le se va le fia ono le aita la futele le sa watu o le ito tonu o va tu le varu se furu miliona ave lo le fa mua ma wa mai le manuloti le malo fo tu le mai o le ale ai se va lele ai o le ave mua le fa mua i le fa iki o le kalaf mai le tolu la tele fata usanga le paia inga le nei lea ua palasi mai ilalo le aita lafu mai le valu se fulu miliona anga i le toe se fulu tasi miliona le to toe pe amal suma tasi miliona
which is o se matua te le lava o le nei to tongi ai tan lafu pe o se makaki a lea ile na o le tolu ma le afa tausanga talu ona tula i mai le fainga malofo o le whaafetaia la e le afionga i le whaururunga o le company valili e whaafetaia ai ona o le whaato whala inga manino o le whainga malo wa tula i mai e ave le wha mua se kau kiria le ka lafu alanga e le mawhainga koe whaia ku se si mea ngau i lunga o ngisi fo i makua ngau pe le mawhainga whaia ku se si ioi kama i ngau i lunga o se mea matua i ngau riri a o le ala ua aluai le whaasolonga o le nei paia inga ia o ai ka lafu la ia le ua pa u mawalalo ua na o le toe se fulu tasi miliona ele sulu tasi miliona le o lai ta o toi tonu le fitu miliona se tasi o vaenga o le ngau fo i leana fa popo i lunga o le aitan la fo le valu miliona o le alai i tonu now o le ala la le pei a alua i luma le tūlanga o le tātou mamā mai le aitan la fo ia ua whaau Sofia fo i la moe ngā luanga i le tōwha a i la tau o lo ta ia le fo i tu tino o le tātou malo ma i la tau a vele wha tuatuanga ta itai i whemalanga inga. Le la pei ua tau wavala mai ai. Wa iai le sila le nā ma le vai. Le anga le fo ina tala noa ai le minista o tupe, minista le fionga lo timu ia. Le sa ia sana whaatalitala noanga, I think one of his first whaatalitala noanga ina ufato apale mai le minista o tupe. Le sa ia whaia lava sa noanga whaapea e tilo lava i te tau wana tau e whaise tātou wa lele. Ai ave mua le wha mafa. Ma le wha mua ile wha i titinga o ai tālafu nei. O la usili la le whiawhire nei. Walanga matua mana ia oka, palasi mai ali i fia ongo se fulu iwa milionga pe a e fuai. Tia fitu se fulu more than 80% o le 70 to 80% o le aita lafu. Le ua te tongi. O le fisili la le ua vatulunga le purukala me whaari e soufira ngalo. Whaamanta ualanga te tau o na whaisi tātou valele. What do you think? O le fisili ai o le fisili lau tele. Tātou te whaasoa ai fo i lou mawhau ma lou whina ngalo le lei. What do you think? Whaamata ua te tau o na tilo pe o le paia inga fou. Pe ato e tū lai le whaatua i le tua sa mo ua tasi. I le tō wha a le atunu ue wha au. Ia walanga e ke leiloa, e te leiloa se matua suinga te le lava i se paia inga se kasi. Te angore kala ele i fausia lo mai se aso se kasi. E whainga tā la sa moai, e whainga tā tele. Ona e fuatia le tūla i mai a le whaatua i le tua sa mo ua tasi i le se laupa senge. I le na o se paia inga se tasi. Ele ma whai ona fuatia whapena. E ui o vaenga wa e mori mawina, ma o mori mawina ua sila miole atunu ua ova malevalu se fulu leiva se fulu pasene mea sa fola ua whaataunu uina. Ai e te le nisi mea e ono whaia. E le teitai o na ngā fatia, ma ngā fatau lima ina, e se urua i paia inga. O le ala sofina ngalo, oe, what do you think? Lea wa yaile me tau o le affordability. Kako alu ia i stats. La leu bingo la utala. Tatou tala noa i wha mau ngā ia ua au mai. E adangia mai. I le whaato whala inga ale purisili o le tatou company valele. Wa comfortable. Or, in other words, I think we can afford. Now, o le fisili la leo o te whaiatu. O fea ta oto ai whaamanta o le hafo i le taimi e te tauna tupu ai lea mea. What do you think? O le ase taimi e te tauna tupu ai, whaamanta e te tauna tupu le paia inga le nei, o le ale tu inga paia inga, pe whaatali se i whato a tupu se i toe whaapalengi le leile paia inga o le tausanga, o le si paia inga. What do you think? Yeah, so kilo ku inga,
e rolini o sefa. Te uma le leile pa ya inga pai ro sefa lele. Fe kau ia male umanga ko kongi o le ka la fu. Mana ia, vetu foi la utala. Ili se me tatou te fesumu a ia fu ele fu se me la ka ko fe la uto a ia fu fina ngalo mana tu o me ia o me la utele. Leanga e fu foi tatou. O la ua yaingi ai. O le ale wingo le tala. Whaafetai e tō le tatou pūlou. O i kau ke whaafekaia. Whaafekaia li le kūla i mai ale fast. Yes. Tatou whaafetai le tūla i mai ale fast. Walu se furu milionga ele se kama i kupe. Aka oka. Oka se ngā ngau. Ai a kou sila i record tiu ke kusia mai i. Ngā maka ngau mai sia ka kou wami. O ia, e se aira ngau o reporting sia o kere o karango ako o reporting sia. Ai si tatou focus pe tatou le tatou tamalea o le avoi. O le Samoa Airways. Na amatana whaaputu mai le lua hafe se furu iwa ngau. Lua hafe lua ngau. Ioi. Sorry, lua hafe se furu iwa. Lua hafe lua sumaritasi. Kusa ngau le lua hafe su iwa. Ngau a ango mai le lua. Ngau a ango mai le lua hafe lua sumaritasi. E wantu la ite tonu le. E wantu ite tonu le whai ngā mahalo le ua iai. Ua matua umale ngau. Ngau a ano. Ia a ua matua ngau riri. Ua ngau riri isi ko wami. Lea la ua wantu nei. Toi to tongi ma toi to tongi ma toi to tongi ma toi to tongi. Lea la le mele ua tula i mai. Hako vai a kui whina ngalo le to tele. Ua ready ka ko va le pa inga fo. Mana ia. E mana ia pe a wha mai ale leile ai tā lafu o na au mai loa leo si tātou va lele. So ola kulunga le YouTube. O ile ai lunga le YouTube. Le ai to tongi a umala ai tā lafu. To a mana tua i lea. Ia i se isi va lele. Ia ua le toe ngau. Mana ia. E pe ano whai atu. Lena tau na ba. Asiata, ua le toe whai ana va lele. Awa se whai akula la ukala lea. E whai loa ka ko va lele. Wai wheatu nei. E whai loa ka ko va lele pa ingar ngei. A makanga whao ngai kuila e pa campaign o paroka. Si vea kona ukala. Mwane mene renga whi. Kare wani ia ia kia. Lenga fo ilele o te tango ta ua tule mea ele i tupu. Ai whapea e ala se se la ka kau pisa malaka fasa. E tari tonu na o pisa tu nei fo ia ele taimina whaile tu si na manu Samoa o whael tu o whanga uma mea la su enkupe. Ia na taunu ua. A lela la o whaia tu nei. E tupu loa le whainga o le tātou wa ale le fau le tausanga e le paia inga le nei. I'm talking about this paia inga. Ngā o ngā kupua aka mastui. Ua maua mea campaign nei mo le lua wherua ongo. E sa o lau tala. E te whamao ni a lau tala le ofa. E oe. Walanga e peina ofa iatu. Na tatala aloa ia le tātou prokalame le viafile nei le upule sa ofa iatu ma le whamalosi. Ole God's time is the right time. Leanga yeile kai me o so ile tanga tele monge. Yes, e kusape ua parasila lo ai kalafu. Yes, e tusape ua tatou affordinga. Yes, e tusape ua comfortable po le whatsoever. Or facility. Is that the right time? Ia. O saor kai mi le la tau mawhai ai. E nana o whai atu whapena, e mana tua mai whai la. O lea kau ala, ngā kau alanga le HRPP, makuila epa. Whai lore wa alele, whai. E matua le i popole tangata nei i le ngau a ango sa kako ngau a ango ai. E le i kea ka ngaka ngei. I le ngau lele mara ngau lili i le sa kako ngau mai ai. E le i popole. They did not care. O le ala le winga o le tala. O le ala le winga o le tala le te whaiatu. Alu nei, ai whaatau nuu le tātou wa alele a mai ele malo i le luafe i le tausanga fau, luafe lua lima po le luafe lua ono. Ia isa o ailoa ia
Ia ko finga pura ia thank you for the question. O le tala tonu ana la fai e tuila e pama le HRPP. Ia thank you for the blame. Now we can tell the people. O le mako fi ngaule ngā le ngako e Amerika ko valele. Ia. Ala ngai fa pena. Mana tua fo e po le alo sao. Ai ACC le fale nga fasi mai ai oi. Ia. Ia. Po le alo sao ai ACC le fale nga ela vea mai ai. It will never make it right. Sao la ukala. E ele mena il ta over my wrong place at the wrong time. Ele aya ma se me pe fa pe mai ngo walu tulo wa. O walu wa o ke le haru ko kongo. Wa fa pe na to nga mele. Tu sa ole wa sa ole ta wa sa ole fofuanga matulanga wa paula e kala fu wa su kasi milionga maybe o tu tau sanga fo wa palasi la lo le 7 or 6 or 5 million wa palasi la lo. A tonu lai ma fofa o le au ta mai mai la to ole o to file vele. E la to te va ia le fo i tu o le matanga ruenga. Ia ma ko fa maunga ma ko records all good. Green light, ready to go. Ai fa ma to green light mai runga. Fa ma to le ta o le taimi sa ole. Yala na le te fatu ai le tala fa tusa. Peyer ko inga me fuilele ma tuale o ka ika o au ele fa ka inga to nga tanga fuilele kai fialu tono se farkalap. Ma ko fa ka inga fa ai ona wata pasi atu wata fialu le falele ta u va tu fa fonga le tu. Te ya le watu ta vale mai le ngo yo isi fale te tauna ya ile matala pam kesi manis ai ole mana o se ai la ko o so le misa ai la ko o so le misa la ve ai wrong time. Wrong place. Ya ulai. E yar kaimi. Tau te sila fia auto. Se fa tu la utala le. O lea kau ke pepese le kau ngaka. O tau o vaalele ma tau o pasese. Samoa. O lea e pepese ta tau fa mai o tau ngata. Ai tau te sila fia. O le vai tau mua le nei ma le paya inga mua le nei. Le faa mawina mai tutonu o Samoa, tupe maua i tu risi ma le toe fo ia tole atunu. Yes. O le tātou te pisa fai mai le ko akele. A wau ke roa ile o pisa, ile o la o kangaka fo ile e ko mumui tu loa. O tangata ye sa i ma tō mumui anga i le kongkau pasesi. Ke rola ukala. O kangaka ngai lea sa whaia mo la kou le oi business class au tu le HRPP. I'm telling you that. Leanga fo ila ua makua hoki. Ua kaput kole mea. Ua matua motur pa ufalawa le sa iai. Kamala ia le ua makua alalanga ma pepese. Au mai se vaalele. Aisea ua finito. Lea ua kofo ile meo le ki ngā o le kokongi a koa o le pasisi. Oh my good boy, asia kaka e kau karasao. Ioi. Ia. E le tai o tato mumu. E le tai to mumu i masai e. O le kou o langa malo o langa sa kako ki e ai pasese kaunga ka e le i mauangi kako. E le i mauangi kako shortcut man kako short pieces man kako. Man kako 2 pieces. E le i maua ni tātou mea na. Mai ia. E kai mi fo o siamu kamala. Yes. O tangata ia e o le taimi nei. O tangata ia o te whaalongo ia e ko mumui si kanga o pasese markaunka. So le. O le au fai pisingisi nga pek nga. Ia. Nga pengi fiki le kai mi o le Samoa Airways au tu la i le HRPP. I'm honest. E o folo uloko ko mumu re sika ngaka e faila nga pisingi so la wo ai o folo uloko ka ngaka le ko ikikia ina mau tau sanga e fia lele mai lele aku a o tanga tai o la pisingi ai sau fo mai o ka pa sisi o le mele ye wale ase me o le afe o no fo lea ma o fa pelo ma fo fa
Oh my good boy. O ke le o mga kua inga se kai mingo walua ingi pase se business class fu ile nga se lua se lau. Ele ai ma se ngā kai me o ai ile economy classes a kua ingo ka ngoka puka ku ia ina vai tau. Maua le one way yongo se lau. Maua le one way fiku se lau. Pe a kua i. Se vanga ngā wa e puka koe kiki kausanga a kua o e pukinga. Ia fatua e tau roli pase se vai tai toru se lau mon tupu wichi se lau maua kai mingi pe a ka ngoi fat koe ngā puking ma maunga. Eoi. Ai e mafua ona to atele la tou e sai. Ma to mumui. Ale nga o e kukongo na mau ka fongo Samoa. Na o e te tono na mau te fono. Na matua le to ai le faipule fo ile o sa fata tuloua. Ia ka ua kupea ia le anga ia walanga o sa faka umai le lei. Ko kikianga i sa faka ngai a o to atele le a fia fua le tu malu. Ale na matua le to ar fai pule lea ma nginga lo na le fia ngofo i tua se i kuarkedi ka koka ua yo kuarkedi ma fua i se ua masani e nofo le pito i luma ai totongi le pase se pau toi fo i mai leo la utala le uti fai atu o le paia inga mai le lua afe ma le tasi lua afe ma le lua afe ma le tolu lua afe ma le faa Kei loa e ho tu le lua fe malelima. Matua reitoti pe matatia. I wha maunga Samoa. Le ano i o le Samoa ele ngako turisi mai fafo. A o Samoa local tourist o ka koua. Le ua toi fo i atu. Ele ngaka local di Samoa. Au tātou nei atu nui fafo. Ua toi fo i atu. Ele ngata o wha lave lave. Ele ngata o mea fai. Ele ngata o le toi asi atu. O a umo ta alonga. Sila o tau. Se lau kausanga ia a vele. Se fitus furu pe valus furu kolisi o Samoa. Se lau malisi. Se lau le manu Samoa. Se lau a pia. Eoe. Alu atu o suafa matai. Tau sila Samoa. Ka se lau maunga kupu ngofo ia no uma ia fio anga fai. Alu watu uma le taimi tasi o fea o sa ia ima fa mai wa kaunga ka. Ya, na wo toi fa fangu watu la wo fionga ile minister o valele. Va isia ka ko wa mio. O ile minister valele. Latino. Vaisia ka kua mio ki ua uma e ngai fai campaign ale HRPP ka ko vale le pe ko fai ka usanga fo por ka usanga lo firu. Ia, le ua fau tu atu ta tu por kalame. Ti ro fina ngalo uma na to tili. Ioi. Vaisia ka kua mio ke le lo po le fionga la vai ale tinu te usi se to fa le tinu te usi se la utala I to fesu ye inga isa ye as far as I'm concerned ole afoi. Ole to fa ya le tinu le minister. Palanga foi o tamai o tatu va vai tu. Pa wale mele fai mai ele ta yo le tu ngai o le manipulate. Yeah. O le fiesu e o singa kama ia vangoa fu ilili. E manipulate ai ma fau o tangata. E fa folinga mai o se melea o se plan na mafua ona o lato. Awaka ko ki fa kanga le fai toto au tatu te tala le fai toto o whawhitauli. O le whasino manga ma le tōwhi ngā le tua mo utou. O le fofo o whawhikauli. Ai mafua o le tele le whawhitauli. Yes. O le mafua o le tele le whawhitauli. O na ua tōu talatala hawa noa fua I whawhitauli. Yes, le confirm mai e to tele. Sunga mana tu le mal to tele la sira fia. Records a le tonu o le tele tonu la utala lea. Ona yaru le saili mai ile official minister tupe. Ai me se fo yo ala mnuia. Tonu Samoa. Ole vai a tausanga moa le nei pa inga le nei. Now, ke u ko fa pe ai u ka ka ofisi si ile fast. Ar visili. Ya o ia la se malo a fa feka ia o le kurfa. Sa ile lo makua hoi. La ko ri silo makua la ko e va I mawala lo makua le.
ai la kula e kaunga le fo wili la uki ki e mai le lo makua le an watu lo marka male lang ka vare sai nga vo le uki ki e mai le Ford Ranger si lo makua le anga pinga vai mo wala lo ye anga o so mai la lo makua balang ka vare mai kalo fai kai mo wadu ngara ka vare ia vi ia le ri akalo makua nga fa mai ya o ya avi ya mai oi a oi ya avi ya ya o ya la finga malo a ave ya ir ka ku fa fikai e tau avi ya la se si ri ya o le ko nga vi ya le ri tu do su fa le ri fa bena ya te ulaya fai mata alia moe mana tunatu ioe moe mana tunatu le fa to fala inga ma fainga ka ku le popole foi le e vanta tu fa pe o i popole tu le ama le o ta tu te fai e lungo tanto languna ai fai le fa to fala inga le a faia o le wa kele ku pe ar ka ku wa ku o le ma wa le ala fusu le ka ke fusu e kai minengi a faia o le fa tu mulia tato va ai malangantu o le fa tu pula ia le loto travel tato wa tu nu ma tu risi malanga isa moa a o le ka ke alu ai ape foi le ai fa mai le ska ko va lele a to no le fa sino manga la valea tato wa ruai mo le nei taimi ya ta ko wa ruai mo le kai awa o le mea mua le ai fai le HRPP i latou whaalau i loa le lau ke whai anghei. Ma le latou ma fau ngai toi fo i mai le no foa. O le latou mea mua le a le lau ke whaalau i loa inga. O le koe whai o le whaalele. Ya la na le no whai atu. E uma e ai. Ua peile e whao ele pe a pa au o le isumu. Ia nga sau foi la i o koe inga mwha pe bai ruma. O le whawhitaia ua whaalongo mai le malo. Ia wana ngor ko inga whapenga. E tina o na uma e nga o lai whailunga o le tūlanga ua ngā whatia ma ua te tau o na whaia. E nga o ngā karekale a fo i orka malo. Nga o karekale a fo orka malo o kausaka fo. Ua ready to go camera. Ua on ka ko. Yang ka mamasangi vo ngai ia tulanga le valele o se mea le vana o fatonuina fia me wai le kai kai or kamano e le kai kai fa pia mai e ama o le vana o fatonuina fia me wa town file mele ona foila e le kai oh my good boy ona foila si le so se atunu wala ngai si irora e feo lolo hape a con kasi li morko inga e lu alo li mostui o kirme malamo ja ile nga ngai kamikina malamo ia ole mafuanga le ano ufatunui nai lava ia le minister fo wa fa penga kala wa umana o fautuaina fia me ai na ave foi la o fatununga le minister fo le o tupe e lo amai mo mai lo kimu ya aka wala si e yo le lo timu ya to nga mele wa umana o fautuaina le minister fo le ya o wale fo ina nga lue ila lo te inga la si la fia o me yo te mato por kalame yo wale wala na o fautuaina le tamai minister fo le ma se valele io ma se valele ya se me ala se la ya fikim se la ya fikima me la na te fai tu ai Samoa fa fitai ai se me te fa fitai ai a fia me ma fai nga malo ole amata na falongo longo mai me ai au te fai duai fai me ai au te fai atu fai io le la uto fa fonga mai Samoa ya le la wa tlia il vai ngale ai pai no ma fa un cumo ya un va ai vai
nga pisi ya ole fang kumuka mai ka kala foi de ai de ai va ai de sa ai ko inga voi de ai va ai de puru kiring oya tole makuale fia ngore fanga umi kava umalele al puru ya kuale fia ra wari e wo fa wo make yar kupua la na leu de ai sorry se fa sa ro leo inguro vai asi inguro ta tu manonga fa ul de la ko nga ma wo molo leo ile leo si ka ko manonga si ko ka kilo leo si ko suilo leo ta tu manonga fa ul ta por See you plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. See you plumbing. My hot water cylinder exploded. There's no hot water. I'll see you soon. At people on the island, brick craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our Colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why Colorbond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le mōli. E mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaiwhoi ona okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manau ia, ona o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whawauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili leo o le upu check-out e wha mautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mua o wha maunga e peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, ma le tua, whaatu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na i lau whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo i lo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. Jamie le watile ua joe se fulu male 5 minute suma lima ona dale o le tulai ono le tautua whaua wala Blue TV. Ai mese le proklame o le tauta iai le reiva ngole viafi. A o tatou whaari ali manantu ma wha soa i whingalo. O le tūlanga lea ua lau walunga mai eise whingalo o le pulisili o le company va lele le Samoa Airways se tono le tatou watunu.
Ia tūlanga ua pa uma wala loa i tato ai ta lafu. Le tūlanga o le wharusuru miliona ma tūlanga sai ai. O le ala ua lalo le sfultasi miliona. Ma ua tau ata tangia mai ai se fina ngalo o le pulisili. Fionga ia faua o fatutielu. O le Samoa Airways. Por company valele Samoa. E pei ua tangia mai wa ngafatia ma ua te tau o na toi whaiesta tu valele. E uia, e le whapea mai a mea o le a whait ka ko valele po le ale tūlanga. Ai o la ua te tala mailo na fina ngalo. Ona o le tūlanga le lei ua yeili tutonginga o le tanto ai talafu. Talule ngaulenga ngau mai ai na whaputu mai le luafe se furu iwa. Luafe lua se fulu. Luafe lua se futasi. O atu lo i tutonu le whainga ma lo. Officially ai o atu la uma luafe lua tasi. Ai feko ai ai loa marevaru se furu milionga lea lai whaua umai ai le luafe lua lua. O le luafe lua tolula. Lea na tifa ilo i lalo i ale ai talafu lea. Ma se ia o mai le up to date le ua iai. I le luafe lua sumarifaa. Sumaritasi miliona. O se tūlanga lelei. Lea lalanga lea la ina tātou whaasoa. E whina ngalo malangona. Mana ia whina ngalo le tōtele. Ioi. Mana ia le tōtele o whina ngalo lea e whaalia mai. Mai o te au fo i o tō whina ngalo. Ia te au haia. Personally. Whakakia kako valele more. Pai inga fō. Ia. Whatatia le tātou valele. Mo le pai inga fō. Kilia lele. Kilia lele. Ia. Pe fa credit. Fa credit le mea. O ai ka mai ai lo pe ke o saure wo to tu la ile fast le pa nga fo ai so mai O le mele ye li wo credit le ka ko. Ya, wo credit ali le ka ko. Le ka ko account i sa mo wis. Ya. La le wo lo se fu miliona credit. Ya. Ya. Lele ua toi hao si tato e mai lor valele me fu ua afar kau a kuor valele. Ai e te ua ia. Mana ia le atatia leo nei fufuanga na. A wale tato paia inga fau. Lua fe, lua se fulu maleono, lua sumar fitu, lua sumar valu, lua sumar iwa mfa solo dua ia. Ole ne ia teimi. Ia ole hale mea la a lai fuanga. Le hale tūlanga. Awalanga e te tau foi ona fua mai tūlanga o whemalanga inga. Wai kasi lea vaenga o lea. O lea na ona tiro i le tau o pāsese. Ona o le te o soa tu online lua whiko ai ma le ma pāsese e New Zealand, pāsese le Fiji and Away, pāsese le Qantas. Po a uma va anai whelele ia tui Samoa. Ona sau lola ia whaile post fa mai ua kaunga ka ma. Ai te tau ona fua mai la tātou wha te tau mare tātou fua tau tau. E te tau ona fua mai. I tau sanga matangata whemalangai. Ea, e sao. Yes. E te tau na fua mai ina. E le te tau na fua mai ilo waru lunga ma e moe lunga o le online ale e New Zealand. Ma esu e pāsese solo ai, ma esu e kaua kuroa i le aso kongo e kele o fia malanga, o i le te fia malanga ai te ala tua ila o rua tua wa fuli poku po le hale, ai maua o i pāsese fu i e nga o first class ma business class. Ia na amata lola ia lea na e tangoloa fau nei mautala mai whape mai wawa aila ka kou mele lok whekoi. Ka iafe lua se lau wafe koru, wafe wha, fe lima, fe onga, fik. O la le fo ia fea ngai Amerika ia ma le Hawaii ene ea ka ilua hafe mo ngupu. E sa ola untala tātou mai Hawaii ma Amerika le malo tele. Ala e hui fo inga i kangaka lenga malanga nge ia ku fo ia ma tala roma se uso ia pas, ia mtailinga pas. Ia ma le lato au malanga le na ui anga i oi, i Hawaii ma watu ai oi, i le tātou tuto tasi o atu ai le fuale na whaia, sorry, le tātou te wila. O ka ngi ka ifia hafe, mangi ka ifia, ia. Ele ia la se vaenga a mea o matua whape. Ia, la tātou tau mawhai nei ia tātou. E whaase se ma fau o kangaka. Ua fia se lau kausanga. O fea ngai ia nei tangata o aso whaisoo. Leo ke karango aku hau. O au le representinga tātou umai a mātou nei tangata tau mawhai. Ia. E o a fo inga isi ka ngaka e whaila ko pising isi. Au tangata fo ina e lai la tau te pei ato ai ngā le price. E le ai ma se oi ngei mea. Kurou. A le au te tala no atu.
e feo lolo la fa soa lenga nga kadunga kakala poras fa avalunga walu Samoa a ole pisa mai la leo isi fa sala lau ore kau kakala mai la ia o mai ai le ke roe fio mai e suele ko ho Samoa ya a ole pisa mai la ole fa sala lau a mai la dona fa mai ole tau o lunga ai o ai le felele ese mare fale ka wa ku shopping center ai longa o felele ese mare fale ai longa sa vadi ese te lo ai wa matua fa ya tua fa tau ma sina ya tu donor fale tau le feo ai wa te o po e sis va tu le wingo la tala e sau le research masa ili ilinga ma mana tu tanga tau wa tau no fa sau research ole me mua e ka fa nga ki el vale le ma ru sa mo ya deu te tala no atu ia uia wa pasiala wa wa ku nge ya talua na tu si le fio que la kwa so ko que la ko live mai sa mo te le tu fai mai ya u tairi sa mo ai talua na tu la mai ma le fai nga malo ma le pa inga le wa ya le swinga le wa ya ele iko o asi unga li inga le ele iko o sa mo iyo o te loa o le taimi a wala tila la feo ti wa si fatu la utala la veo ti le fia o le taimi le nei walanga la ua tau mawhanawhana, la ua tau la ngona le mawhanawhana. O, pe ia la e o mako kama lai kongon makanga ruenga o mako kama. Ai mumusu ai o, walanga ua te le forofolanga leanga mari tau wha avalea, mari tau wha leanga, mari tau wha na la lau pale mia, na la lau anga i ala auli, la lau, le ala ua matua le wala le taimi e tau nu o isamo. Ia o kakai e kaunga apirikia. Ai e mafuana fai atu la utala o le fai ngata ia na fai maingi mangako se kangaka le ala alima kausanga ile iko e travel Samoa fai ngaka kere nga ilangonga le kau o pasisi a o tangata ia feo ai pea ma watu mo mai mo yo la tu ainga o mai felele i fai la tu sa fai o mai felele ia ku fai mali o mai e o langonga nga kuno ale e fua mai result o le ale result le utitala noa duai fa maunga o tangata fe malangai e makaukia ese ia le paia inga ngai yes mai ai le taimi na fato atula ia le fainga malo sau le kausanga longa lua o langa o le paia inga le nei mua sau le tausanga lona tolu le ala alu le tausanga ala uma le ro ala tu le tausanga lona fa nga ole kumu va eoi sa ole lo makua upot ya wa kuai mai fo mako va alanga makau kule alongo le nga len mai ya ole va fa alongo lo matua upot o fesilia le sifa kaliva anga i lang fanga ola me wa kuai mai la la kadi ka me kiki ya mam sorry lang delay mako va fa alongo ko lo makua le sa wei o lai sa wele upu le tilei ar fa longo anga o mel fa fesilia ko malanga fanga o le vanga fa kala mo fa ia a me foi kau ku de yo leva o kuai me leva an kau ku de la le winga o le fa matalanga ta diel ta tu va le la u fionga minister malau a fionga le pursiti ma nga yer ku ku pa inga le la so fai le ia ina statu vale ai bo de taimi tatu fa ton fa mai ayer kau kuas i New Zealand ya Fiji Airway ya ole Qantas ya mana inisio tatu vale le mafai fo yo na fele le ia tu no tatu tu mele te tala ia vanoa ina wai o le kile fo yo vai fai malanga telefone na competitions i tulanga o pasese masitanga o pasese matulanga fa pena ai o le mafuanga na fai tu ila utala e fa onga le to ina pe fo ila o le mafuanga le tau te pisa nei mangungulu ai nei le vo wai ua na to e afio mai le pule sili o le fa masinonga ala so fo ia tai sorry aso tofi na la mo wai se ava no fo i vala ulia i le sunga ia pali John tai malelangi ai o le ua mai au na fo la le fala e o a fo i sunga le lo ia ya sa uni seleni o le ua fa manino le tulanga le o le ngei ya e fa asese pea ma fa asese pea e ko inga malanga vaenga le tunu i tulanga fa mai ua ve ese me ta o communal rights
ia po o aia te tau wha le tangata to tele malau tele. Ai le mangi mea. A ole nei lava e alanga, le winga fo ilana e le no te whai atu. E na ona tupu lava le tātou wa lele le tausanga le dei po le tausanga fo. Ia ua tau whai ale hawa noa e campaign le toi ina matau le atunu. Ia ua tau usta tai atu. I le vaenga ua lewa ona ia tu ina mai ia tapisa mai ai. Ua te tau ona whai se wa lele a Samoa. Mana ia vaenga o le saunoanga a whauo whatutielu pure siri whamai. E le eise mea la aka kou whaakusakusa i fua ia fiki. Mane usila a Australia. Ai me se a fiki ka kou uso a Pasifika. O le mafuanga o fiti. O le tele i ona motu. Le leile tūlanga ona tūlanga i mataanga matamau ainga. E to tele ai la tūrisi ai fea sia i within Fiji. Iwe. O ka kou Samoa. Ele o mauai la tūlanga na o le luana i tātou motu tele. Ia mana i o tātou motu la iti o manono ma polima. Ele se ele ngi malai va le se ai na fo ile le domestic. O le hala le winga o le whamatalanga. Lai sa o le lei. Wa tasile vaenga a talanoa atu nei ma whamatala atu ele i tuanga i whamai o pengi fiki ia o le mau o le vaalele. O le a wa kaunga whele lei sa vai whele lei mai. O lai se ki a le motu sa vai. E whaonga le tatou lili Naomi. O le mea la atale toi fia alua le leili, sorry le leili Samoa. Correction, sa whaasau atu. O le mea la atale fia ti e le leili Samoa. O le leo whai VIP. O leo whai VIP e tatou wafu. O le ale mea la atoi aunga data. O le mea tau avatu i fuana tama i vaalele i whelelei le vā o mauka ma whaleolo pāla la si ai. Mana ia tama nai stand pai ai mo meo emergencies ma tūlanga fo ia malanga wha VIP si ma vaenga wha pena mo e o lo o whelelei pisingisi. A o le mamalu lau tele i o le atunu u e motu e lua. O le nā lava ua matua ta oto i lango tonu. Ngā le ua whaafare ki o aka mai olo. Alu atu fo ia le nei whaipule o le nei minista mai sa vai. Alu atu a whaatio ata le lei le whainga o le wafu. Whai le lei le VIP. Whai le TV. O le tali tonu a lea na ufia mana o e afe i le talia. A le tamaita i le o ai. Oi fo ile tene Elena to Lena first runner up. Brianna, is that her name? Walanga na fape na le au ngola na fesili le nga fesili ai ia le. Tari nga fesili. E fa vai mai le fesili lungo le upu fo ile. O le mea le lei upolu e te tau fo ina le lei sa vai. Maanga ia anga ko maanga kula ke nge le wa le mana yo le tau tala ma le tala noa asia fo ia fafini. Ai ona mana tua la le vaenga lea. Paka ko e patonua. E patonua ia langa kati. One of the greatest examples o le tala le na o le mele le it's good for Apollo, it's also good for Savai. Le anga o le tangata tonua e ana le tala le na. O le fionga le to li. To filau eti alisana. O ia tonua sa fai ma pale mia. A o le I pale mai ia tuile e pasai lele. O ia tonua sa ia fai ele saunoanga lea. O le mea le lei upolu. E le lei fo I savai. No whapea la ana maumanatu la ia le tamaita ia Brianna. Ai pingia e loa maremelea. The greatest example of that is the Salilolonga Wolf and the Murifanua Wolf. Tūlanga o le VIP lounge lo wa iai. Ia o le mesa iai e te lefia ta oto e lefia ka okosko inga pengisionga i le matua a pulupulua palapala. O tūlanga o le foloa ma mesa iai. A o le ale vaenga la wa iai le teimile ni. Ia, wa ea maruru sa vai wa ea maruru le upolu. Flat screen le sa vai flat screen. Ia, e taua. Na, whawhetai la i le minista o ngā luenga. Ona o nei vaenga te tele ma o ngā luenga te tele fo ima. Ona, a tato iai le mata upule ai le, vaalele ma tato whaasolo mai iai le tūlanga o tamau ainga ma whesiringia vaenga ua whaia taluana. Tato tue tūma tue tirutilo. Ola whesiri. So far,
sa moa le tunu u lau whaafonga maua le nei fiafi. I le tatou sa valinga mai le nei fo i paia inga. O le aso si la fia. Isi itanga, isi itianga, sorry, the word is, o le si itianga o le tūlanga wai ai sa moa. O a vaenga o lea ua mawhai o na maua i le teimile nei, o a whaamanu yanga o lea ua ai le atunu u le teimile nei, sa le I maua I le teimi mua mua. Now, tatu tala noa whaaloto I fale. Walanga I tasiale vaenga o le tapisa mai ai foi, ia le whainga malo wa tuana iatu, o mākou o aki ngā e sa mātou whaia, o ati ngā e sa whaia le HRPP. O aki ngā e sa whaia le HRPP. Ia o a foi vaenga, whaatusa I le nei taimi. Ai sa iei se paia I ngā e te mana tuaina, se tasi lava. Na matua fufusi ai le tele o ni mea na tutupu. Have we ever encounter a paia inga fo I le talu o na tula I mai le HRPP o le tele I o ni mea fou na si tia masuia mai ai. Ina ia le ai ma faa le le ta mau a inga o tangata o le atunu. Ia e fuai oe ngai ha oe lau kari. Ngai aki oe lava lau tali e le nei taimi. O awa e ngai au mawhai ona suia le nei taimi matulanga. A o a fo I vaenga ua whaatupula ia walanga I le whapeanga o melelei. E ei fo I mamea wha lelelei matulanga e o whaakasi a lelelei leanga e whiola whaakasi le saiko marki kangia. O a ua ia a uto e tūma uto e tepa I le manuia lai ai ia si o tātou watunu. Au te whawhetai ia u I le whainga o le poloketi. Le poloketi lea le whaanga solo. A tau si sila nei a sa moa le tunu. O whaipule ma ia nga kapisa e leanga e se pepelo. E nau nau whai atu. O le ua kasaingir ka ilua. Le ua savali le 2 miliona, le ua savali le lato miliona rona lua por miliona ronga koru le ua whakapenga. Whaipule ia sa lato tapisa whamai e le sao e le taunu. E oa le whaipule a whaleaka. Wo tau sila antu I tāpenanga lai tāpena mai ia luma a ai. Ma luma maota I le tala whatai o le au wale tele a ngai atu. Mai a I le atua ana ke lofu e whapena le atua la tau ma le a. E ola I vaikele. O kou sila ko ngai mea ngai whai mai vaikele. O ko perapolo keki. Ea. Ele ingi ko pere fai pule ai e aru e fia le le i fua e aru e sa ai so ka mau ai ngar ka penga ngo me fai kele ia. O tupe o le poloketi. E faa le leia ma faa alu I luma le tūlanga o le tamau ai ngā misio atinai. O vai e tunga. Wa mana ia faa to anga manu papalangi ana inisio ai ngā. Nisio ai ngā sa le I maua ni ala tau povi. Manu papalangi va tur fa fonga la tunu. La ua fai manu le lafu. Fai ia tūlanga o le pāpua ya. Mei tua o lo va tur fa fonga la tunu. O le pā moa. O nisi e pingi kauwanga whaako anga ia waka vai a kuai. Wa toenga ngau le vao. Ma ua wha atupula ia le tele o nei. Ma fuisia. Ta ua ia o poloketia le miliona ma. Tūlanga o lo whaanga solo pea ma whaanga solo pea. Tātou wafe mai le tūlanga o ila tau ele atoa le malosi o le tino po o mana o ngā tū mau wa sa ka ure upufu ile lo mana o ngā whapitoa. Ai peia la ua suia le tala lea I mana o ngā po o afianga tū mau. I think that's the wording la ua iai. O afianga tū mau. La ua wa mana ia na inei tangata. E ala ile la tau benefiti. La ua manga ia ngei kangaka. E ala ia la tau benefiti. Au te ilo fo ila uwa vai e tunga. O le mea fo ilea ua vai ei. Wa tele I male meo le vale fau. Ioi. Wa wha atupula ia mai ei male tele o le taka fo ilele. Ai ona o la ua la tau ilo le leia. Ua maua. Ioi. Ai ele whape fo ila e pa mailo waa onga o lo whai o whala au whasa inga malo abusinga o lo tino I meana. Na te ia la ia le ua e halu e tau whape o he le ua.
o oe le tangata le ua afia ila lo mana o le ai e se ale si lo oe o ngor fa nga fo la fa sai to si sila mai le la vatuna ia tai tu lo fa tai o le mo mai nei tato video si le la tunga ilu filufi wa i fo isi tato watana na mai o le tua ana to mana o e show what to fo a mo fo ni tato video fa pea lete no fo ma oe asi singa na i nu uma a teuteunga sen mai tu le tato tau ia o te tango e au vatu ilunga na e tatou wa po ai la fo credit ia ila tole o nga video nei fa ilo mai o tou swafa if you want to e ma fa no kango e matu fitango fi e fa fita ia tu o tu ia pe afa pe tu te na we fa ilo ia vai nga no vai du fo o mai le uso ia fonti tourist ia le video a ana la tu le wat tu tala fata yo o ka isole ai pe te fa pe ia le awala fo ile le nga ile le malo o Solomona fa mai folai a Rio a Rasi le fainga la toa ana fa solo tu falet I think pe mana ia fo le faio le tatu vaenga na le o tala tu lu le tatu por kala ia pu e mai asi na video po fiele le fio anga le te fa fo mai tango pu le mai asi nga drive vo le de tono lo fio anga sen mai la ia le se fa mai moa sa mo masira mio ile vainga aru le tu ta vale vai te ua val mana yo le nga video fa pe yo ya pu ele le mai o to si sila mai vai tele nice va taia le fio nga ya misa ele ficha mo tatu watai le vainga le ute no fa so atuai e to fa te pai o sa mo e tu langa o le si tiina ma le ai mai se o le ufa nga le ia le polo ke ti mana tua mai fo anga palasi mai o fainga kuai fo ie se ilo ngai kupungi mea fa ko a allocate mai ngi kupe e avaku komiki e fai ai menge mai la ukala ele o to nga le le nga fo e avatu fo ai ya na o le e to te yo ila utara le e avatu fo tu pe wasa fa ya soya me wasa singa ai wa ele fo ta to talinga malo sa i fo me na tupu mua ma tulang fa pena e ya la se le ngi avatu fo ile ele malo allocate tu ile no uma le afio anga ai me se fo committee tu mama la to te tape nai ta fa ai a le se ngala ele ma wai ko ai nga skei ko maule la ngor skei ko maule le o pini to sila mai le te unga ni so fio anga wow fale atiu oh my good boy la baka fale atiu le e fu a dore me o to sila mai la ia o mea mautu ma mea mausali ma fu isea le anga la ua matua iai se leni e tua iai wa iai tupe wa tua iai ele ngata fo yo nisi o seleni o lae fa popo mai I tulanga o poloket ole talinga malolea a olo o to lava io olo o to lava fo I ale tato miliona le tulanga ole kalo fai tato fai na itina ia fia la ia le wa vatu to wa tailungo le tato por kalame le tau ia ele nei fiafi fa fitaite le ana le video there ia wo crediting fo yo to ia ele nei vaenga ole fiafi afitai fale atiu ia to ale tai fa mo na to ale tai David tua o matau tia fo I mea wo fai lo nu umaro ia ma fa solo do lava fa solo do lava le tele fo onisi o fio o matua la o male o ngonge ia lanto teu fa aulele o to sila tu samo nga lulu e fia fai mea fia io le tunu ua matua tumu fa manuyang muri fanua e le ala utau va ia tulea e o tato va ai la ia isi kaili fo ia muri fanua la toia e alo le mali toa mi si fo ia te malau tolo ia malau fo tausinga talo fai fa fitai teli au fia la le wala no manatu tato tala noa manaia e mase I tato wa aloa ia nai tangata nu o le tanto watu Wai pea no te whaiat. Ele o whai ki o kanga kaya. O, so lewa kou sila ele whai ngoka kou popoia. Wow. Matautia. Valinga e kamasese. Nanga tasi lea to mai o lo nofo le tato watunu o le pomoni ma le upututino. O tato,
Ona o le aia o ni tātou resources manisi o vaenga e tātou te e whaatino. A o le ko mai le no nofo ma tama whanau o Samoa. E makaukia. Ka ilo le au vange whaakangaka iei oi i e leni mātunu ufo i oi e le Middle East. Whiele o tātou iai. Le fanga o le fanga o i le alu ia le fanga mfala se la tau sila tu la inga sa tu ala ma la foi tau langi ia me se suor mo pu mo tu te tele tau singa tu sa velu ia ele o toe moi lo loa se sa mo ngi kai fai me fia fai me fatasi ia ko vai o ko kasi inga me ngo posi mai ai pa i lima me akamasi e pa i lima e fanga i lima i le mo o miangi siaki ele mo o miangi siringi sau sa wa to vai la tu mai au posi ma sa vaia mata fanga manu ia le au sa vaia ma le au ta fanga manu le lunga umo tato brokala me le tau tia ele ri vanga le viafi ia le wo fa ngai na tu tato wa tia a tau sila mai. Wā tili ai le fia o nei pure nu ua tutu ma le Mike. Sa oi kula. Sa i le ora uko. O le tūlanga lea. O le whankaunga o kankai whai mea. Iyo. Valtuno fo se fina ngano na ukama na uko inga fa pe fo o le melea. Ma le van tau na o tangata ne fai mea. O mea o le van fai. Ya le va ringa fai de. A le van fai de i ma wa kuangi me fai ai me. Ai o le va enga ta ua i le nei va enga o le fiafi. La go te manao. E te sila mai o ele te polo mamao. La luingo lea ta sila upu le lei e fai le ta longo o kirikiti. O lea e te polo mamao tātou. Lea e tātou te iatunu mamao. O lea e va i atu. Whawhetai le ngā lulu e fia. Iyo e. Ngā lulu e fia mai o nei o tātou tangata. Lea ngā o lai te lele fisosoangi ngā polo keti. Ua matua whao ngā i ai le tūlanga le lei. Au wale fa au le leina. Iyo e. Ta sila, to e sisila mai lela fa solo kwa ngi so ka ko video ia. Ya beino fa ia to fa wa fo ai ai ni si video le le yo lo tu malo ya e te fa me melo ia I send mai. Au de lo le pe oi vai moso oi ka lo fa ta sila no u pele lo loto leven o nofo mo io e sorry ai foi ele pala ha solo tu le pe o italo fai wo ko si mai wo ko se ko ri fa pe o ri o hawa I de wo i ka ko akali talo fai ia fa solo tu le o pasi ia vai moso lo tu le pe ai o fo muina tu pufia ia ma fa solo tu ai ma tautia o le langona ia e whaafitai I le tua. Tā pena ngalo tātou kuturu. Ia, awa fo I tali ngā mālo. E o atu la, ia le tupu ma le masiofo. Oi, ai maari e fo I le mele le kake vai a koe le kupu ma le masiofo pe mo I la kala. Ia kake ia ngā era. Ai a tau nuu atu ma tau nuu atu tai o mālo e fia o le Commonwealth. Po tau pulenga. E maa ofa I le va I atu. Ia e fia. Le lei tā penanga. Whaafitai I le atunu. E uia e le whaapea a mea o se laupasenge ngisi o vaenga o tutupu. Ai I le teuteunga lava ia ma le tau tali lo mawhale ma le tau tali whaalo. Se ole lea malo. Malo tā pena. A tono tātou tautaya e o le aso tofi. O le ase ia sia ko I savai o te loe o tu tau na o mai nei tatou video o le teu nga la tau re mo tele se la fai wae ka ilo fo I la I le tau ma fainga le o ko le iporu pe tu tusa fo I la ma le taimi e mo mai u fa ka miro se lolonga la tau ia ai aua la le watu le anga isa lolonga fa so lo tua isa le la valu ma watu yo alu watu la fo I le wa a I nai
i lalo malava i le latu whaasaleanga. Le koe kifa la, le koe kifa kua iloa la i lalo a matala ia a moa. Kai mina le latu wa ilo i tua sivi to e whanga tu i lalo i whanga la no maru atu. Oh, God. Ai wala o kamanga pi e wha i vi makanga i leo ngonge pai pai. E wha te teine atu ia na ngā uta i le whonga ele. Pi e wha te teine ana i leo ngonga none pai pai fo i lele. E nā le lau le leo a moa. Ma wha solo tua e ma tautia. O le oso fo ila i paloli i tau mawhainga fo ia tama ma teine o le ua mea. Ma wha solo tua i satu paitea. Oka. E una te ua le toi fia fo i se tai mai Afrika po se tai fo i le mai Zimbabwe. E una le toi fia fo i a ufia no fo se teine satu paitea po se teine sili. Ona o te unga o ta mai ai. Tā penanga. Mo mori le whamalo i le minister o le matanga luenga ia o le ana makanga luenga le ta o toi ia tina matamaitai. Tina matamaitai no umanga fsota. Honorable Mulipola ana rosa langa o le kenga o le moko. O le teine o le motu tele i salafai. Mori whamalo mara whafteitele. Whaftai lo fo i pale mai. Ia, tūlanga fo i waiai. Ia, le matanga ruenga. Ia, o ro matanga ruenga. Lava fo i lea lela tau te. Ngafa tau li maina ma polo whaasoina le miliona. E te tono le tātou whainga malo ma le tunu. Whaftai tele lo seu sirisila. Ia, wa fo i le lei. Ia, mata penanga. Ia o le tātou tari lo mawhale la le ala i loa nei e tātou tangata. Aena mafua uma matutongo malama. Whawhetai. I vaenga ua mawhai o na whaatinoina le whainga malo ua ta oto mai mo le tātou atinu. O lele vevesi mai Amerika le kapenganga o la tātou fui palota. O le vevesi lava ma whetongia i whaasoi o tua oi, o a mea le lei Donald Trump, o a whaale kongu o Donald Trump, o a mea le lei ia Kamala Harris, o a ni vaenga e ono whaale tonu ai ia i Harris la douia, e whapena lava e peia o whaingo re siso, tu lou peia le whaingo re siso o tamaiti fo ie. A mamafa i wa swingi resi, ia a uma mamafa i wa ea lesi ilunga. Ai o le feelinga fo ila doua Amerika, o le ata oto atu fo i lava ia i la dou. Ma le la dou lava faitalia leanga e iei manatu lau tele ma vainga lau tele. Ai e iei fo i le vainga wha aloto i fale, ma le la dou fo i taritononga wha aloto i fale. E pei fo i la tātou ia i Samoa. O le tātou te tapisa ma tātou manatua mai fo i la. E iei manatu lau tele le vainga lau tele. O le ana vainga lau tele le vai mai ia nisi o atunu ulenga whai mai le HRPP. O fale kikele. Whaafoua kure polo keki o le fale kele. Whaia ele a fale kele. Ai a kekele ki munga kukulu. Yes. Lena sau noa ia le fionga le tama a inga tui atua tupua tama sese efi. Ia ai a whainga i fale bela e kausami vanturu whaafonga le atunu. Ia. O fale te tele, o fale te tele. O le ale winga o le nantala. Le anga o le mele na tau mawhai e create le HRPP. O le vainga mai fafo. O le vainga mai fafo. Sa ilo ka maro kua o ka ko o le fomua. O le fomua. O le vainga mai fafo. A o le ale vainga i to tonu fa aloto i fali. Ua matua fa ale ko ngunga kako. O le ale fa ale tonunga. Ale fa ale ko ngunga le le pili nga kasui. Le ai se ia ka kau ko kasia o ai ave maro si anga ile ngu umar fa ala pokpokonga. Pule mai ia le malo pe fia ia makaisa o lo ainga. Pule mai le malo po ai e uru kala a e ngofo afai o ore sa o le ainga e ke ngofo ia kungu i fafo e ke le mafainga e uru kala ngi famsingonga. Ia. O a fa ale tonu fa aloto i fali. Ale ua mafai inga lisi fangua. Fanua umia sa oloto. Ma fa atau a wai kapisa fua. Fa fiel fangua la le ki avea. Ia le na faile malai va lele. Fa vevea na au fanua na mo fanua falenga nu. O le ala le winga o la te tala le fai atu. E ese ale va inga mai i fafo.
I le māngai au kako whale fōu, ma tātou whale mai fōu, ia lele wa umare se vei whale mai matua mala papala vāturu whafonga na turu, oka re kukuru le anga whaia, to e pepe e a malulu. E oi. A ole va ai ngā le mele sa keu wale pituin, ole pituin na le mele sa kau wali. Ai na mo o mia, ni taitai ma se whai ngā malo, e mangui ai, e o ai le tangata le tango lima. Ua ngā whatia fo ia na aila na ia vai moa. Ua ngā whatia fo ia na tausami lana mamoe. Ua mawhai fo ia na tausami, ua whaila na ia pāpovi, pe ua whaingi anga povi se rua pe kuru. A ole mea sa iai. Ole whainga malo mara pa inga sa iai tātou mua. E maumea. Ai sa pasui, sa pasui. Ia. Ole se senga lana. Lelana lea lai no toi mana tue whatepa o e sa moa ma toi whamanatu ma toi whafangulau mai moanga. I tā penanga i, wa whaia fia e nei o tātou tangata. Ai manatua mai foila. O vaenga o ia i le tamau a inga o sa moa. E le vai ere o koe kau whauanga ko wharekekele. Mai a te au fui. Awar koe whauanga whale makua kekele, ai fo koe li pea lele. Toi whai whale lei whale nai tuturu. O le whale lea le tate le o te whai atuai. Tasi lea whale matua wha maonia e o mai lea so. O te ofo o le taunoanga fo i lea le minista. Sa ma wha soa. E ofo i le mingiska makangaka ia sa ngā pasi a inga le laisengi o ringei whale. E matua ofo le mawhaina pasi a e fausia. Ia. E whai o le whaale tonu e le malosi. Po le asinga ka mafui e fo i le e toi o sofa ia matulanga whapena. A le taimi nei a te mua lai tutulu. E le opisa kele mai arko a kele lai au lai kuru ia. A le ale vaenga ta ua le ua whaatino ina i le taimi le nei. Ua le fausia ngi whale kekele. Ai ua fausia a inga ina ia ola ma ia malolosi. I like that approach. Ia ole a ko ngau mai ngai la mai se ka ko va le kulo e sa ai ku pola e fi ka ma ainga ia mai era nga va le a kausami. Ia. Ele ai ali se ko pepe se fa pe mai. Ia e a ka sanga ku yer fa nga malo pe le fa lu milionga ia. Iwi. E pe le ka fa pe mai ia ka sanga ku yer fa nga malo. Ai a pe a ko fa popo se si kanga. O e si ingi si mea fo ile le pengi fiki po o pensionga ngai fo ane si va ai sa unga mai se ka ko va lele ma fua mai se ona wale to masani le to no foi tu kedi wa masangi ale la kuro ilunga mo lo ilunga le a le tau le passe se la eru fua ku so la eru fua ala ngo for business class ai man ia le fa taua le wa fai le tato fai nga malo o mara tu la au manuiti foi le tato fai nga malo a fai o le so longa le ele aya se me ala sui ai fu tato walu aya le ape foi le fa malo si au mua a inga le ngor mele sa fai mua sa ta ngofi fau fa malo lo si tato fale sa avel fa mua le fausi inga o fale ai man ia se fai nga malo yo atu avel fa mua e fausia mua a inga. Leanga a fausia mua a inga ma fisosoani a inga maulatou lumana i manuia. E luma e makuasili ya kula o nga tapo pe triple. Le manguia e koef e toe palasi tu tonu o le malo. Yes. Le ale winga o lautala maua lea vanoa e a o ngai whanau mai tua savai sisifo. O no uie a inga ele mawhai o na ave whanau ia o ngā mawalulunga ele mawhai o ngā wha o ngā korisi. Ia. Ave whanau e wha o ngā ia o ngā lelei ave le yungi veske ko kongi o la kōpili. A mai ia tunu ui whafo maua mengi skolasipi. O lea wha mua le nā leo whai ele tato whai ngā malo. Tapu e ma develop mua a inga ma tamaiti ma whanau ma tupulanga ma le luma nai. Ia la whawhialang ka ko pisa o le luma ngai manguia o kungu. Whamai o le luma nai manuia o sa mua mo tai au.
O le mea le alo whangai wa mai o tau o le lumana i o Samoa mo taia. O le alo manga i o Samoa mo taia o ngā o whale mea ngā whau mua. Ia. A ma kou whangau sa wha o ngai kuper malo. Pa wanga le mea sa whai. Ai a umanei wa tau o mai e wha avalea ma wha se Samoa no tau whai mai la ia lea. Aya, o le nau ta inga, o le malo, ina ia maua ni tai i longa o Samoa mo taiao. O le nau ta inga le, o le malo, ina ia tele tupulanga. Ea. Kamakin. O ha tupulanga i pa wakanga kaya nga sikuea mai a o ngai fafo o kou whangau o tau umai ana le malo. Le la foi la na le na vatu i tau whanau, tu e whaapule le tupe. Le menga le mai ai la isi whangau i e whakakau ia koukala. Le whatatau a tau tala wha mai o le nau te inga i o le itau pipi o le ia le lei matama mai ia tupulanga o Samoa. Fiu ka mai ke whakalingi ngaruenga. I umai le Yugiviski. Alai ngofo hare silo o makua singa a kolonga uru. Lai fia ngofo hare CEO o makanga ruenga. Lai fia faya o nga ngofo hare si pule a o nga makua ili ko uru a konga o loa kuloa. Wa pasi le taimi retired. Wa pasi. Mare o va mare pasi. Ale o mai ngai whanga o whaau o mai le Yugiviski wa kama mai. Pasi le polo. Me yese o kou ai hakuna kanga ai haku e whaau. Armele yei. Ai vela au tau, wa pasi ma le ongo lima retired ai, wa singa ava. O matua singa ava singa le uru o furfuru mata malau mata ua matua pae, ai pei wa sina fu ilele wa pefua. A o lae ngā luluea, ke solo ai ma lima i el tasai nginga o mea, wa maa numi lima lae fai lava mafua isea, ele fio ese. A fai fo yo le ala le na ua turn ai lo mata mai ti turn fa o ngā o la kou malama mo la tu ada mamai kuka le eisa. Toto le maruana. Yes. O fea a fai iai ngai ma fau ki kele ma fai ai vāturu fa fonga le tunu. Ada mamai. Ngā o ngā whaau mwhaapuku. Tao ili sia uka manga e le fa u mai ngā fangu fa o le ale me a fai ngai mau fai ai mat a ta mai ngā fangu fa pu ia ai mana tua mai foi o ka mai ki ngai ngā o si kaki le veske o ile usa pi ala fua na matua si kaki le ia kama se ia me kau agriculture si kaki le fa fe usua inga o la au whaafewhea o na soe le minerale, proteini, vitamini, maame o mawhapenga. Ngā o ngā o mai au ngai ka maiki ua whiu e whaakaringi a vangoa. E o ai e ave ia ngā ruenga ia pe whaia o ngā ipo o atu ai ngā. Ua whiu e whaakaringi a vangoa. A lai to ina ia malo o matutua ia tangata ia waleero. Ese wa levanga pasi le retirement age. Li kaya o ngā ruenga, li kaya mai le pensiongi. A ole ngā lava e whaonga. Tonu loi mawhau tamaiti. Oile aila. O le mea lai wha o ngā ilo o ko mai le ngō sau ma ule iusa pi ala fua po le iusa pi fiki. O le a o walu loa e matua whaile to ngā maluana matua funga le lei. Ia, o ke pisa haku ai le se au kala. E sili la lo walu e avelo uto mai lea. E matua whaisa uto ngā la au maluana manai a iutai a fia malu po o utai i tongtonginga po o oile i le mafa. Po o kua i fea ma fea. La uanu e wha o ngā i mafua i sea. La ngā lale ai. E a ngoso ai arko kere. La ngā lale le fio ese. E a le winga nā leu te whai atuai. Ai o mā e ngā ai wha mai ua CEO ua pule le tupe le dali o tuila epa. Ua su e tusi o le pule sili o le ofisa su tusi e ainga ia ai e tau fo ia tuila epa. O le pule sili o le nupi fasa ia e tau vai ka ko ia. Ai ao mai nei e fai mai tala i lumo le atunu mai o le nau te inga o le tatou whainga malo ina i maua lava le atama mai o tamaiti e o mai e toi tau tua le atunu.
Ai uma e nga fiu ka mai ki sa o e apalai aku. Ai a mai ka mai ki se fai me. Ua matua paso nei ta mai ti sao. Ai a mai ta mai ti se a vei tuton. O le aso a tai au. O le ao tau whaafafonga. I le whaatale tala noanga, i lungo le sports tala noa. Ma le fionga ia ngaru ma le mana. Root of Moors. Ma o le a o fesilingia i fo ini ma fesili. Walanga le sa whaatala noa tu loue le uso ia savea. Ai o nisi o vaenga. Na o oto maia. E se fo i fai fesili a siataia e se fo i le. E la tau whaafonga i fo i le aso a tai au. Ai e le tau mate. O le a o tau maua i fo ini vaenga e wha mao ni ai. Upu matalai au te whaasoa atua i pia. Ioi. O mea o mai anga whai e le toia ina i lona vai taimi mai e whaasoli tū la fono ina. E a kein sai tū la fono sai ai. O mea o mana le ua matua toia ina ina i le taimi le nei. Yes. O mea o ma sa ia whaakanga inga i longa vai kaimi le anga sa ia ma fau e lava o ia e pūlea to tasi le atunu. O lea ua matua to e sai ma peise fafine ua matua ita ua te vala na tama. Ua matua i sai ai lava le toe ina. Ma sake e vāturu whaafafonga le atunu. Ngore upu le leile na e whaile matua moa pe awa i atu nei wot. Ua matua ita lava le toe ina. A o mea sa ia whaia. O lea ua toe tofo i lana cool 8 sa paru. Ioi. O le ua koe kofo i cool 8 sa paru e le. La le winga o le tala. A tulo na dali i whaasi i o tulo i le yasta maya. But o le tau te tala no i le issue tātou te tala i le o tala no personal. A vatulo nasionalo whaasi i o le tupe au ye pale mia. La le winga o le tala run at the father and son tupe le tunu. Yes. Le ngai pale mia ia. O le mingisika o kupe kuloa ringa kaimi. Na o se foia e whae e le tau. Sto ina mea matou sa lolonga. Ia sili. Ia epa. Na o se foia e whae e le tau. Na o se teu funga la aua. Ai pule uma maistui. Ai vatulo na tali. Langa action e longa tali mea. To ui e le tupe. Lale mena tupu. Ia pule o le history leo. History leo so se akungu. Father and son. Ruling the country's purse or the country's wallet or the country's bank or the country's pocket or the country's backpack. Yes. Ai ina ua sau ngai kilo hakure ngai kaimi. Ua tau vai ua tau sila sa moa i le fusu lai fusu mai i kokongu ole. Taimi o le fono. E la lau mai conflict of interest. La lau mai conflict of interest. Conflict me vai tātou iai. O lea ua toe tofo ale toe ina i lana cool 8 sa paru. Langa i le vai ngor cool 8. Ka manga a mai Amerika sa moa. O ka o kai. Ke vai ha umango ka paluinga. E umau ka kama ilima ngo ka mimi kia wae longa o mai le cool 8. Yeah. Me ole as poloka e whaere cool 8. Yeah, mimi ki soro ka rima vatu. Yeah, ono ke karango walu te leilo ya auto ia i luma mai pena tau maua. Ole tama vai langu ngar cool 8 nga vaku kukuila. Ka. Ala le ua matua to inu ale to inalanga cool 8 sa paru. Yeah. Le ua na ole pisa. Le ua na o le tusi o le lima, le ua na o le sai mawhai mai. E conflict of interest mea na, fia me, e conflict of interest mea na, lauli, e conflict of interest mea na, olo, e conflict of interest mea na, oi. Who is the master king of that conflict of interest? Who is the greatest example? O aina mua whaia le mere na. Lala ngā leka ke whea kuai. Le ua toe tofo aia ia na ia vai la au na taparu. E le anga. E le anga e inosia. A le ua tūla i mai nei. Le lale nā le no ta whaia tu mo ta tantalongo toe wha manantu sa moa.
E le tatau ona toe ta ia e ni tangata whaapenei le atunu. Period. E le tatau ona toe ta ia e ni tangata whaapenei le atunu. Ia, sao? Officiala i New York si o Wilona. Isa e histora. Vai o tūlanga le lei ma tūlanga. Maua ume i amlana whanau. Samoa. E le te tau o na toe mo o mia e tātou se tai whapea. E le onge la au le vau makua o sala whai. E le te tau. E le te tau na tātou toe palo taina ni tai whapea nei. Walava ka ngaka ia sa eli aulo mai ma maua mai la ko aulo ya kuila epa. Let it be. Walava tangatana. Yes. E le maso u. Ioi, mana o te le na tia le na vaenga. E ke le isi leaders. But not him. A e vesi sa o mai ai so ulangonga. Le ua faali tonu atua lo ulangona. No, I agree to any other leader. Pe a fai o le fasingo manga nga le kua. But e le tari tonu wina i lo uloto. Se tangata na ave ese mafako ilalo i le kua. Ai koe kango limo le tangata. Ma toe tau mawhaile wha afia poto le tangata. Ma toe tau mawhaile wha asususu le tangata tulou. Ma le wha ngutu lua le tangata. Ma le si sa ili lanu, ma le su e lanu. E le mawhainga e koe kango e koe kasi si olo. Ta si le mea tauna taua. Wha manatu atu ya au tau ia tau te eri elia ma tau tau mawhaia toi a maituila e pai tonu. Ma tau toi tau mawhaia kau si koe inga i runga o maa sa lafa. Le ai. O le akua nga whaako ila loa. Please, kalia le mea nga. Accept that. Le nga a whaapea o lea ele o accepting ai o ele tangata fiata mai lea, lea te tau eri au, lea te eri tu nga maui tua ma e seksekia e koe a maikuila e pamalo wha manatu e toi o lai lau pisinisi. I'm warning you. Leu ke whaiaku la ula paka inga ia ki oi. Wa ailo wata mai la mai mau. Yes. O i whatoa o ilo ai, e te le poto la. Maybe e te ata mai. Mai au tusi mai lea o ngā e te le poto. Yes, langa ese mea ngai lua. E mafua nga e le poko. Ai ole a oso i marifafia poko. Leanga a whaia na whato ilalo i lea tua. Who are you? Who are you to try? In your own strength and in your own ideas. E ke manga o ke kango e koe remake le mea lea. Le ai. Le ai. Ai oi. A whaia ke fia karikongu ila utala le ute whaia tu. Alu e toi whaitau a toa sa a fia fingo sko ingo yopu. Na awi na mai e Yehova. E toi ave e se ina e Yehova. Ia. O Yehova nga awinga maia. O Yehova fo inga ke koe ave e sea. Lono winga, e le ave e sea Yehova, ai fauer kangaka. Pe koe kangor kangaka koe, o le mena e tau o lou whaasili au pule ma lou fia sopo, i le mea e le au iai. Ok, o foa e le salamoia. What do you think? O te o foa o e lea e te kau whaasoso i kuor koi inga. Ma e tu i tua ma e tau whaasoso ona o le tau whaatuina o pisingisi. Ma toi whaafo i mai mea sa e ai mua mua ai a ua solofa ma ka whea i kau ofi. O te o foa e le salamone i loa. Salamone i loa. O wako ke papol, o tau te whaalongo, e whawhiana tau whaalongo i whaitio ngā a litio, o le whaenga kai singi, o le a se mea anoa, tau mai se mea anoa, se tasia o tala noa i ni tangata, leo te whaiatu, o iei se mea anoa se tasia, e tasia le mea lai la tau te whaia ngā ole, e whao ngā mai le sua fo Yesu, ngā o ngā uma ngā avera vi inga, se pesio se vi inga, sau loa ma le lau, tala mai loa ma le tuloua, ia Samoa. Fafanga mai loa matanga dai me le te tau. Wewa i kako, ele whapenga la kako porkalame. A o tātou e tala noa i le mea sa. Ai a whai e ti ngai. Then I am so sorry. The truth hurts. E ki ngā. A le wo whai atu. That's why o te tū mau lava hau ia i lo utali tonunga.
o te le tari tonu e toi tūla, e le te tau, mai langa o le atua na whaato ila loina. He will raise or rise another leader. And there will always be a new and a new and a new and a new leader. Always be. O lea le lautala leo te whai atu. E iai le ese esenga. O le mea nga whaapalasi e lea kua. Ma le mea na whaapalasi e tangata. Le se whai atu lautala. Anga whaapea o le whaia inga le HRPP. Ua ka alo leanga ia ngispai le fast. Lea sa whai kaua ia leo o whai aku. Ia tali tonu mai ia prove lautala leo te whai atu nei toi minuto le tatu whasoa. Anga whaapea e musu kuila e pama le HRPP e o ese le whainga pāloka renke ngei, ona na taulau manu ia, na palafu e le misio le whaikaunga, whaapea whaau anga i le fast. Walanga ile ia, e isisu ke ka ua, e kaunga ka ua ia le misio le anga o ia lenga pūlea whare pāloka, ofisa o whainga pālota. Ana whaapea nei, na iaine matenga mani masalo salonga, mautinoa, poongi ngau masalo salonga le maukingoa, na au le misio malana au whaikau pāloka ma e ngalokea pusa pāloka e au le fast. I'm telling you, e justifiable ma sao le lei. Le fi ngau warko inga. Yeah. E ila le kau sao langa fi ngau whapea mai. Le anga ua kou, you robbed me. Malau pati wo tau ave whaanga o ia lau mangu malo. O tau maua bai. Langa lau te vatua le whaata ita inga. I te ua tau pia mai whapea. Sorry, who are you to e te whamai eina whaato i lalo i lea tua. Walanga i ofa isi vai whea. E ofa isi au ngā lea kua kakaya le kuku kele i kua. O le mea whale na tulau. Whamangalo a ue lea tua pia whapeo. Na ona ofa yetu. Langa i fo isi ka ngā kalai kuku ai kua ma o le life siri nge lo mafofau po le harku ai nga sila fale nga mar fa ko fala inga fale nga ale o te faiatu ana fina o mai tuila epa ana fina o mai fa pea o ave fa nga oi o fa nga oi tu langa tau fraud o a uma me fa pena o fa nga oi ai langa mangu malo langa HRPP ai ave pa ki fole tal waitanga ta ia elokea paloka ma pepa palota o io atu e te tau wana whaile ame o tonu lea ngā oi o kou paro karko inga. Malanga HRPP. Ai mana tua mai Samoa. O le misio. O le ua kako iloa ngeia e ngā ua wawalaha e leaka. E le iku le o ngā kokongu. Yes. O le ana tātou whaapea uma mai le fia tau sanga o tū la ile nei tangata e whai mapule o le ofisa pālota. Na tātou whaapea o se tangata e tū le o ngā tonu. A lea ua lava are whai ngā pāloka le ngā ngei kako kei loai. E le tū le o ngā tonu. E matua antua le tū le manu lanu moana. Ia. O le akari i o kuila e pai kau ma whai ngore merea. O whea na whai i ai o lāta mamai. O whea na whai i ai a lātonga fiti. O whea na tua i ai. E whai aku e umai o ese o le ua pāloka lea kungu. Lua lima. Ku u lea vangoa ia Bonifacio ia tuala tulou ia whamausili. Tu u lea vanoa e sau ai as per usual. O le mea lea e ia iarka ngaka o le king maker o queen maker o e no moa le fwinga kupu yang usila. Tupu ia isala eru laku pāloka vai taimi ale na whailtatu pālota. Ai whai aku le merenga, o ye le ai no school before ma fofo kama activate lo ina mar se furu pasengi. O le winga o la utala, o le ua whao ngala ku konga fiki, ai le o le finga ngalo le o le atua. That is why o le lava o te tau alanga ma utapisa ma wha manatu ma whafangu ma wha ki ngā kalinga whether you like it or not. He's gone. The old man's time's gone. Homa. Finito. Bore ko yei se mea. E wo kau ki ngok. So that's why I'm advising or warning. O e lea e ke ka milo ma e kau mawhai e koe e te toi tau so sofa le mea ua uma na whaatatia e lea tua. E tau wala mai le filifilinga a kangaka. Be careful.
Pikefu e kango mia ko ai ma oi lau mea ngai ke kau mawhai kau whau ai kua. O ngā ua palasi sko ia inga. Wha palasi file mu la ia sko inga. E ka pisa file mu ngai ia. Ai ona o le toa tele o tangata i e ta mimilo i tua, I'm telling you, o ka ngaka ngei, ngā ingu maa ai mainu i le sua, a o tūla i mai le HRPP. O la ia la ko pisingisi. O la tō pisinisi na pepe ua ola. O ni mea ele iei ni mea mua ua fai. Ua faa lau kele. Moku loa. Motu loa mare pa ufalawa. Lela ua amaka. O kama fo ila ia Samoa. Believe you me. Kau sanga fo. Ko vai kua malanga mai lunga. E ka pisa loa fato sino le fainga ba lo te tele le tunu loa felu ono e amata tau sanga fo. Amata lona tau vai tangata ia na tau fiu e kasu e. Lenga palalasi e kua manga loma kulava. E manga langa mai nge ilunga mawhaio la tau leo mawhaio la tau manatu. Ele tau sanga fo. O kamalanga, lewo ukango fo tau la kua ia te auto. Lewo ukango fo kastak. Fa wera fo kastak. Lewo uta ua tua. Tau te sila iai e iei kanga ka fuinga e o whangau o whai pisinisi. O kampangi, o hauma, le au vaenga fo ia le sa inu uma ma penge fiki mai le HRPP. Lea la lafi solo. Tau te vai a matana malanga le taimi o campaigns. Yes. But, ele se mea e popole ai. Lea ua uma na whata oto umantu ele tau te iai. E ala le musu ngā lea nganga o lea tua. Lea ngai ka kaunga kouko e kepa ile amakanga. Tepa ile mafua anga o nei mea. Lea la nai leino whai atu. O te le to e tali tonu ina hau. O se tatou tai lea na ve ese lea tua e umaenga. Ai kau koe whai mai o lea fo ili whiwhiringa o whinga ngā lo lea kua. O rono winga o tau tango whiwha o le ngia lea tua. Lea i e lea pepelo. E le se tangata lea tua o le kalangara kusi. E le se tangata lea tua e pepelo ai pe lua ngi ai. O le anava na le tangata. O le luma kua. A o lea tua. E tu maua e ho le whawa vau e whiurka ngaka e whaia kua ngawhika. E le malu e lue e lea kua. Ai ngā o ngā vai mai a o lea tua ua si i atu le tāre tangata ma fausia se si olo pe o le olo i papelu. Ia mingoi mai loa. Ai kasi alanga mingoi mai. E le mawhaia e oufa ilonga. E le mawhaia e sou poto o sou fiata mai. E le mawhaia e au tupe. E le mawhaia e louta mau ainga. E le mawhaia e sou tino watele ma sou tino ese. E le mawhaia e nā mea uma. Ona e whaafeto aia. Pe aho inga saurukama. Tau runga proklame. Tau te iai. Nei vanga re fiafi. Nā ona toi wha mana tuatu. Wha mole i la tau malava. Fast supporters. Alaska. Le watu ina ntuilunga. Le tātou wha silanga lea. Ia, ua so tai mai foi ia le tai fono ma le latou foi lau. Ia, mai se foi o le fionga le so upu. Ia po le tofa ia sa fotu la fai. Ia le utu na tulunga. Samoa malava e fia le proklame le nei a o followers foi. E lango le fai ngā malo. O le ua talo mai le tai fono. Lotu to o malantai. Autostusi ia autiu pira ma tautia fa pe foi la ia le so upu sa fotu la fai Roman Welese. E fia se tau filo inga. E le no fuanga ma le taimi ma le aso ua to faina ma le address le na utu ina tuluma. Samoa malava e le ngata la foi o le fast supporters. Ai o ila tou e HRPP foi poso se Samoa. Te tala lo wa vanoa e te tala au tuai. O lai malanga mai le fai ngā malo. Ia, le fionga tamai tai pāle mia, ma le whainga malo. Ia, o se hawa noa fo i lea a tonu e te alu e whaali, so fina ngalo le lei. Ia, o se tua lalo. Ia, e ma whai ona tau wamo ai, ma tau soa ai le avenga. Tu langa fo i o le tātou, tua lalo i le lātou whaatama swali inga. E whai ala le tau whailo inga lea ma le tau whono tanga, ma le atunu. I le aso to ana ia sorusu ma le tasi o se tema. I le itu lai tolu i le fia no fuanga o le hola le kalisia metutisi o le toi fuateina tasi ono o Patterson Street i Anchorage, Alaska. Na watu ina tu lunga matato numero de telefoni e fa afiso o te iai
mo so se Samoa o lo hapa fifio ma papa au i Alaska susu watu matala atu to au fa mole talos talos ka maile lau ia e fia mo sina to felo inga ile to na male laina le to talinga malo lea e fa nga solo atu le masina o November o le isi to e fa manatu o le tanto mafutanga ma le fast supporters ia male tunu ufo i Samoa o lo e papa au i Melbourne o le ua fa ta o to atu tulanga lea na tu ina mai le tanto committee fa foi ia le tanto ava ceremony and tausala ia sila mai lunga le tanto pepa o fa matalanga po le tanto fa ailoa le na utu inatu ia e te muri ta ia i taimi no foanga ia e mai se fo o aso tulanga le tanto ava ceremony ma le tausala le na ia e na Melbourne Victoria ia te lo le ava le felo inga i le to ai tau no le fainga malanga o le aso suma le tasi o le masina masina fo October ia le taimi fo ile lima ile fiafi nga ile se fulu ma le lua ile po ia o le dina information so le dina le na utu ina ntuilunga mo ila do ia o lo fesili kia le tulanga na utu ina ntuilunga le taimi fo i no foanga ia e mai se o le aso fa fifia i fo ia le Mariner Band i le tatou fa moi o le sauninga lo tu le aso sa ia le utu ina ntuilunga ile address fo i utu ina ntu ma fa ilo antu ia awa o to u ma lava o lo ofisilingia i Melbourne Vitoria pitonu o la tala tu stetene yo au setalia tatou feilo ia i le fa moi ia o le tatou sauninga lotu fo ile na ile iva ile taya address e pe yo na ta o ilunga ia manisio tatou to e fa manatu mo le tatou wa ainga fast ia me se fo ile tunu o papa au i Brisbane po Queensland e pe lava fo yo na to e tau fonga funantu le sona nafi ia le to e fa sa onga muli ma intelitonu o le fa sa onga muli lava le ia mo tatou waso fo e pe ona o fa ilo antu le sona nafi o le na o do e fo i lava le tatou avo le filo inga i le aso to nai e pe ona da wailunga ona o le tūlanga i le to ai tau nuu mai ai o le whainga malanga lana fionga i le tamaitai pāle mia. A o le to tele o le au malanga e au fiai ma le fionga le tei fono e to ai tau nuu uma i le aso tofi i Brisbane i Ausitalia i ona whaanga solo le au whilo inga ma le komiti ma le maftanga ia ai mai se fo le whaatulanga o whilo inga ma le haturo ai mo le avala vai o le whilo inga na e whaatulanga mai i le aso to nai. Ia e pei ona ta ua ilunga. Ia male aso lona lua o le sauninga lotu. Mantua sto na ile fele avali tai au manisi o tatu siva Samoa. Ia ai tau walunga ia ile dina le faile bo. Ia pei ona tau sila mai. Aso sa leo na faile tatu fainga lotu malu tapua ia pei ona tu inantu. Ai tau walunga ai le ulua isele ile aso ngafua. Stai mi foi o le fai ngole neve ia so atono mo fo ina ia no ia e fa so ai mana inisi foi o committee fa tonu o mafutanga nei ia e fa lo tele matali le tele oni so fa sili ia mana tota to Brisbane le nai mo wai mana tato wa mitia fu ole tota ia e mana to merchandise ia e Brisbane lava ai to e confirm atu mo tanto i Melbourne ia ona ole taimi foi matulanga foi ia ai me se fo nei ata do i New Zealand ia fa pe fo ile manisi o tunu u pe o America le tu na tu fa so ta ile tatu numero na tu na tu lunga ta ta e rosa fa pe Anastasia mo le tu fa ta ima fa malo ia ola uale na olea ua pulea io e mo ke meni mai wala ngai le ia fa so ta ila ua ia te loe maua fo ile pa u le tūlanga fo le lua tolu fa u mitiaf ia e fa ta wina tau runga tato programa le vanga le fiafi telo pe nisi tanto wa fa silanga ia fai wale ai ia sa i manu tūlanga le fiafi ma fa songa Samoa la fu fonga va tele se upu le tau tamali ma tau tupu i lau fa fonga maua toi fa fo i mai lava ia asiata o tau sila fia o tau lofo ia asiata malana fai porkalame
ele aru sipa e aru sao. Tau te aru sao ai le issue, tau te talanoa ai le issue. Ele aia se anganga a mea ina ia uma. Ele anga i fa le anga i se tamali anga o se si matula ka tatou talanoa i le issue. Ai le mawhai foi o le tatou wo i le issue. E au noa ma le tatou talanoa i le tangata na tupu i le issue. Ah, o le tūlanga la na, ele o talanoa la nisi a mea fa pia. Ma maua tatou mana mea o le fa le anga fua pai ma la fai. Ai a fa pia e fua tia ma i se si fa pia. Le anga o fai fua kala o kuila e pa. O le winga o la utala, o le mea la le mawhai e ne tatou talanoa i mea sa ia whai e ilona pa. O le waka ko mara malama. O lea ua tātou malama ua wha manino mai lava. Ko i kiki a le aise mea e o ai le wha vai o Samoa. E o a i kula fongo e o tūlanga o tonu o amionga tau o loa. So o se kua inga mea. Constitution o Samoa o a umatu. A le ua kako malama mai ai. Le ua tātou malama o le ala le winga o le nantala e le mawhainga kako kalangoa i ai ona o mea sa ia whaakanga inga. O mea sa ia whaia. No, ele e miun mai ngai tulou wa. Tulou le au mamal, ola ile au mamal o le malo o inga e kau ave a ele ya se e miun mai ai tulanga. A fai bo tatou mautinoa sa o le ngia kako. Faatanga tatou te tau te talai. Iyo e, a fai sa kau ke iyo e nga pelo ngia kako, ma faase inga kako, ma faase e kako. La mea le inga le mawhainga karangoa. O la mea leina tana fosi fua oe e te tango e vi se mea e te leo i oe ina. Le angore mea ngā le kupu ia kako e whai so o tanga o whai ma au wala o le le ma whai o na tātou tau tatalai. Mea fwoi ngā le ua ko adi aere ke leo isi mea i e kaurukula fongo. Le anga ua whai ma se tau i ai ua whawhewhewhe alanga a whai. Dongo winga ua le kau uru mea lea. Ia, lava i te ua toi whai se tātou wha so tele. Awana i misi li tātou sports talanoa i la so tai au. O le aia ini tātou fesili ma ale. O le afsiringi ai le fionga i le aloli i anga rumale mana Road of Moors i le tā o le wha. Turi mita i tātou sports talanoa le aso tau. Ma le fiafi, a sia tafare malu, pio vauliko, alofa tele mo oe, soifua me manuia.